Yo. Israel Yankupon was soon yasasi eyawodia. Asida enka odin. Amen. E joba tampa odi uduma boadoma so ama woma ahwe yen so amebre ato yen. E don mu di wa sem asoma wakoa se wonfa emre unkoa no mfuna. E de esese bra be di hini ewo enense mpan mu bi akoma mu na yentumi nti wasem wase. Kasa wa fa wakoa so na ye ogye emma woma. Kasa na woma etie ewo wiase afa na nyina adomunti. Amen. 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 Ye do ba de na si. Enesu ye hia. And a preaching topic or body and Yanko Possum in family, we are self and any. Me family, we are self and any. Yes. Out of what topic can I say? Holiness and sanctification. Okay. Kron yeni ahotie. Okay. Onia said nothing with the sea. Na kunku ye ni wabrabum. Na kuti ni wabrabum. Waka. Yes. Wow. Osofo said ne BBC. Na kunku ye. Ni ahotie ni wabrabum. Onya mesumu a wabrabu. Yes. Mami, Eura, Abrantie, Papa, Sabre wutie mi, unyam sumu a wosun, kronkron ye, nya hotie, enimu a, ubedi udo konkwa. Yes. Nti ye be kotro kronkron num, nya hwehwe de creator no, oba de na ohwe firi wo nkyɛn. Bia wasuneti asɛm ni ye, yentie the first quotation to family. Isaiah 1, verse 2. Isaiah 1, 21. The Bible. Isaiah chapter 1. Koso. Verse number 2. Osime nka say. Osuru muntie apostle kwa agyemang. Asase nyaso. Na asase nyaso nti asempa no. Ebrani Nyankopɔn kasa. Obodi Nyankopɔn be kasa. Ma ye mamu wani. Waso wa ye nipa. Ami nipa nyini. Mama won so. Wa me nipa so fini ni mafra se bepem ni bempempenso obedu anya schedule to rafi Nyankopɔn. Na so mo de. Enso nipa da sani de. Omo bo me soko. Omo bo Nyankopɔn soko. Na ntwe ni wura. Wase abo na ntwe oni ni wura. Efrum ani ni wura ni wura di daka. Na so me man de. Enso ni man ani ni ma omo gi na di de. Omo ni me. Ye ni mu Nyankopɔn. Na omo ni tiase so. Na ni tiase ni party. No de ti nyame asem ase no eni ho. Eni ho. Yes. And the force what to Ghana is a Christian country. Na kronkron ya Ghana. Okay, tia Sabia Bible ne kan ya. Okay. Isaiah 1:21. Isaiah 1:21. Bible say nka say. Adenti. Na kono kwafo. Ana musi Ghana e kronkron. Adani dwamanfo yi. Na adani dwamanfo man. Ankatemo ye mu ma. Ghana man pa ni. Trini so timu. Trini kwatoma we mu. Na fedie. Ewudifo anko. Ewudifo anko asofudie nim. Ewudifo anko. Ama on dita da ni fi. Ese ama Ghana ye bibia ya da ni fi. I would do some way say Tom. Miss Groho, Lashing Yay. Out of work, no politicians in Kum. And you for Kum. Let's go for Kum. Sakawa for Kum. Hey, I've got to for Kum. Kunkuya no way. Kunkuya no way. Ube kuni pa moya konkron. Dabi. Ube die moya konkron. Dabi. Uda kakatrim. Na bi sound say, unya me suma wo sum ni gira so pa ne say. Ejade anso. Me say na preaching topic ni say holiness and sanctification. Kronkron ye ne ahotie. Kronkron ye ne ahotie. Yes. And the creator ni jefru winchai. Oh yes. Obade Yahweh jefru winchai. Amen. Say wo membo kronkron abrabo. Obi be na ntia ahotie. Yes. Wontimi shigwi. Dabi. Na won take. Dabi. Wontimi shigwi. Dabi. Wanya kronkron. Dabi. Wontimi tagana. Emma shawo. Dabi. Wanya kronkron. Brother. Wontimi chance. Yes. Emwa wani etini entungu. Entenyi direction. Emfa nkoto baby. Wanya kronkron da. Wo de wa chake wo. Me pese wo tun wa disi baby. Na ni wa domra. Na nu nkwaje da. Ensu ye to ye na da temuda. Ka be yi wan sai. Kolone e ba ye. COVID-19 and see I atamuda and the can be some questions say and to kunkum na wai ukunkum na tie mi bra sister me papa wo saka wa gana wunyi mi aye bibinti ya bi na ba ya obi na boy ya to saka wa gana wunyi mi wo saka wa gana dai wunyi mi the bi what nani wa domre nani nkwaje da be kunkum bra bona bo yes ta kunkum bra bona ntimu wona te kunkum a onyonku no onam wiase asetena bonie mu no aka so ye kurase ni memfinu enfinu no no bo wo dabi no no bo wo wo sabe nchani sa dabi mane kaza wo ya tete kwa na baba wa akuku wiase abo bo mrantia bokehye si enso mu wiase na brante nam krom wo be hia no be ga ne transase da be ga de chakodi obi tiri kwa babalai wasi wura ina tugu jaje na pampam na do ade tumetiko kese ne dam na ha na hye obi kwa timi kase mfa aboy ni ensan tuni ncham ha sei kese na gye no wa short 3 lines we give
ni ye me kan na wotie ni ene nkwasiasam ene nkwasiasam Yes. ene nkwasiasam obetinya bababa we akosi dabai obefa sitire we mu ade akosi dabai na ne wadom re mitufo mintu sabre papa so pa ma so okwanya yes ma no de eye ni yie mu a okay Exodus yankai chapter 20 verses number 26 okay Exodus Me bacho yenye Leviticus no. O de kan Leviticus mam yanko 20 verse 26. Leviticus 20:26 Wase munya kronkron mami. Wase yenye dai kronkron mami. Onye ko pasi yenye dai Yenye kronkron mami. Hallelujah amen Wase yenye dai Munya kronkron mami. Exodus chapter 26 say yanko pasi yenye dai Munya kronkron mami. Kronkron manu If you say me brother Nyankopon. No bo agi Nyankopon no bo me ne wo no Me ya kronkron. enti pacho betimi atranga na mamu ha amwa bobrafon amwa kronkron Dabi. No be se timi twene ni to nyigu ha o cheogu wo penti na no obi abon na sumu eti yee na sumu nkawa oh eche sokoto friends ai sokoto konfo Yes. nkawa gunu kwa munye yize Bible say Munya kronkron mami. yenye kronkron ma no If you say me brother Nyankopon. enu ye me dey ya kronkron meradi oh ya kronkron meradi oh wabrabonyi na nyusu benyina meye kronkron meradi misi ya kronkron meradi yeah kronkron meradi misi wabrabonyi na nyusu benyina meye kronkron meradi sister okunkun na di tie mi okunkun be ma da na che onye onwa de mo ba shawo na me ka kira mo ba shawo abashawo 8 o from si awaro o da be me che onye onwa de unim se smog na mo unim se mudi smog oh yes be ma wo ba da wachi unim se smog na mo unim se my wanted yes unim se my wanted yes unim se ko papa ma chemo unim se papa ma chemo Onim. why wanted na unyo Unyo patron 8 years. Mawu 4. Unya ni wade. Why wanted unyo. Yes. san wa ne ho Eyi sama ka usa friend my wife. Your wife. Dabi. Ayo umpra. Yes. mfa me awo amawo What? Ufuza wona ma wonu timi ekoba so aye no wade. Dabi. Say my wife. That's all one. Oh, wife. Yeah. What this small guy up watch you? Why you want that? I will have newspapers. Oh yes. Why you want that? I will have newspapers. Yes. What that front page? Nyago pop powerku. When man catch them. What's the boy? I mean kotu. Why you want that? Jeremiah chapter 4 verses 30. Why you want that? Jeremiah 4:30. 4:30. Nansu wa wase hu. Ababa nyago pass wo. Ababa na wo bon wase hu na de no. Wo ya de na frata ko. Wo ya de na just after just say wo bala. Wo di sika se dia se shawo. Wo di bi dia gugo. Na wo di adu bra keka wani. Wa keka wani ati wo di dia ko wani achi. Wo do fo apo. Nyago pass wo apo. Ope wakum. Wona mo nya ope wakum. Yes. Why you wanted? Yes. Why you wanted? Dukrem. Ya pe wakum. Yes. Ya pe wakum. Yes. Wona mo nyina nyago posum. O to fidie ni seki. Wo problem. Yes. Se sawadene. Amen. Bokonko ya. Oh yes. Mati me nyaw de. Debi. Aprantie. Say na busuafo ni mi. Papa ni mi. Ni asam to na na bo so munnim wana so munnim. Nyankopon ni mu onim. Omo de omunnim o Nyankopon. Onimu. Wan fa kronko ya kwa so. Me pachaw tie mi yie. Monya kronkron mami. Ya kronko mo de obo no wate. If say me brother Nyankopon. E say wo ungu enkobu atan. E wa sante hia nim. Dabi. Ungu enkobu atan. E wa chi hia nim. Dabi. Ungu enkobu atan. E wa mfante hifo e. Mfante hia nim. Dabi. Ungu enkobu atan. E wo togbe. Dabi. Dabi. Pachaw tie mi na. Ungu enkobu atan. E wa ya na anim. Dabi. Ungu enkobu atan. E wa sabi fo hia nim. Dabi. Unma me kachraw. Wani mra wo so. Yes. Anta fo hene. Ungu enkobu atan wa na nim. Dabi. Enkobu atan. E wa the creator no. Yes. Oba akofo na nim. Yes. The living Yahweh na nim. Yes. Onu na be kokko buatan. Yes. There is accountability. Oh, yes. Woni mra wo so. Yes. Eti mo woni mra wo so de wa genya sharp. Yes. Na to woni ama yi ansa no Yes. wa fraw. Ansa no account sa gubo. Sa babunum. O se munya kronkron. Munya kronkron. E ma me brade. Ma wo no wurade. If say me brother Nyankopon. Wow, kronkron ye no. Pantete mi shiwi sa. Adai. Ti be buru sa adai. Brododo. Kotu abai wa bakunya pante bakuti bi bonjo man. Na jama so fi.
jame su sa de. Timi bo jame wo kire no. Pebe bia fa kro nya. Adan. Hina mu ni wiase ko. Everybody for the second. Amen. Leviticus 1. Chapter 11 verse 44. Leviticus chapter 11. Verse number 44. Verse 44. Yeti obadi nyankopon asem. Asem nka sen. Osi many awurade mo nyankopon. Wasi many awurade mo nyankopon. Monya mo ho kronkron. Monya mo ho dan. Kronkron. What's me Kristo ni ba? And what says an? Hey. Kristo ni pa and what says an? Obi a wuto nyom. Obi a wuto worship and praises. Oh my Lord, oh Lord, you so good. And now go jamazano. Hey, Obi a wo what? Hey, praises and worship. As not so far be preaching. And why you see with that ano? And Obi tie me. Obi, me a printing press. Minister, who sorry. Who ma kon bo. Who win sasie? Na nsebet ma why kon. Debi. Apete bet ma why kon. Debi. Kristonya utaloto. Loto chebet mama ya konkro. Debi. And it's me golden day. Souvenir. Visit two day. 1,000. Loto day. Bingo. Sit for day. Jackpot. Loto sin day. 7. And Sanctification day. Raffle. Alpha day. Lotto. Multi day. Lotto. Open special day. Raffle. Back day. West. Novice sports day. Lotto. Asante day. Lotto. Phobia day. Lotto. Fabulous day. Lotto. Ebeka kakon containing banchi lotto be day. Yeah. Oba be sika Up. Hallelujah. Amen. Oba ko bi so mura no to. Yes I day. Edinu. Binya urade mu Nyankopon. Yeti monya mo ho kronkron. Etu ase ye dan. Monya mo ho kronkron. Ye wo dan. Kronkron. Ye wo kronkron. Na monya kronkron mo kronkron. Na ye mu kronkron. Mo nkum mo kra ho. Me ye nkum dan. Ya kra If you get the bonya me fina kanekra. To ba dan adubia no osu. Osu wadayam. Obi ti su wadayam san na pure physical. Obi so na pani ni so sin san dai. Ni so sin san afro. Sabe boy ya lamentation. Lamentation chapter 1 verse 4. Bible say ni so sin san ni pa funo. Was so that yeah. Me so ni kra who sister brother. Ade na utini ti boni ma kra wo sa. Na ni wadombre. Na no nkwaje da. Me tufu sachira wadwen. Yeah. Lamentation 1 verse 2. What's your swan or swan? No be dayam otini susa. A swan or swan. First Peter 1:16. First Peter 1:16. What's it? What's it? What trust say? What's it? Trust say. Munya kronkron. Yenye dai. Kronkron. Yenye dai. Kronkron. Hallelujah. Amen. What's it? Ya trust say dai. Munya kronkron. Leviticus chapter 20 verse 7. What the crowd you see? Okay. What's it? Ya trust say. Munya kronkron. Munya kronkron. Every say. say. Me ya kronkron. Onu Nyankopon dai. O ya kronkron. Na be sum Nyankopon na so ya kronkron ya kronkron. Na be so baba kronkron ablabo. Na sa from so ye gidi ni. O de tie me. Na dwem kwachire. Kakautim. To kunkum na de kwa so no. And I saw them person be practice kunkum ye. I saw the besia ba. Mo che chances. Na ma gia tum. Me nyam azie fo mo hwem hu yo. Mo hwe ye pa. Asuma de kwa mo se mo nche. That's what the chances dey na e bone. Mo hwe ye pa. I go check chances. But be say to me check chances. O tu e kura wo nyam kwalato. Nyam kwalato. Wọ́n kò ṣe bukí mpiri chances. Na ne tó ọ̀hún ọdún ọ̀sẹ̀ dẹ́yìn kọ̀ǹkọ̀ǹtì ẹ̀sì trap so. Ọbú wa sẹ́bi ẹ̀sùn ọbẹ̀ bí ẹni sẹ́dẹ̀ ní yọ bí àti o. Ní bọ́ bí àti ẹ̀. Ọbí wo tìmí ṣẹ́ nínú àwọn ọmọdé yẹn kó pọ̀ sọ̀ nkátà so. Náà sá dúró wọn n'anim. Náà yẹ pọlisi owó ti. Ní sàm n'anim. Anaconda head. Anaconda. Ní sàm n'anim. Wọ́n yẹ kúnkún yà bọ̀. Wọ́n yẹ kúnkún yà bọ̀. The 2022-5. The 2022. Why you kuku ya brabo? Verse 5. What's the saying? Oba ensho berema ye. Oba be se ni kwanto she be ma chances. Oberema nso. Ada ba ma kwanto do, kwadonto be ma kwadonto. Wofra bantama. Wosu ye no kwahye kabadi street. If some be ye nyina. Be mo she asumade. Eni oba wa she chances. Why ye nyakopa chiwade? Na ma ye nyakopa chiwade. Yes. Me so be chi one by one. Yes. Me dia me she kabadi. Body for the second. Amen. Omo ni so tew. Amen. One so more. Amen. Me see bibi gijaw. Yes. Me see one thing ya mo kronkron ye. One na kronkron ye. Anya ho tiam. Na ba tanya me so mu. Mo ababra bia wo pe. Me catch your plane.
me ma wanya wonti asese woni e beto kwanta hey man pay say wo so kosom no o se te wo na munya kronkron me na me chọ te wo there be the preaching abeto no holiness and sanctification monte mo na munya kronkron de tina so de kakrake dawo ube wura dem ho no so for nti o wayere mpana aso ne panyi tim o wayere mpana kwa masa ti o wayere mpana on to fin kokra o na yo mrewa na so man su gumba ti Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister who got them a man from them was that enwa na me kum ya den enwa wo edua na jo a we chia Ghana mountain baba wo ko bati me boy edama ye country say pacha na nkofo fam bounce and kutre oh fam bounce and kutre and no Tokyo sechi ye for ba phone wachi ye for ba carpet shop ye for ba fitting shop ye for ba na buy wa kete arewo edamenti na ya se kan say gyi wo kunto 60 years guy nufu egunobo eni chechire so abutimi so ye miamia mana ho asa watermelon no ne guna ni mo so wa sheja eja wa shabreze wabre ana wo ne mo mbre ye gu wani mi obi a so nya ready ke bono nsia na nka won nkokoma ye den mada obi a so nya ready 12:30 no nam krom ana jo gidi e wo krom wonim sanyem na abanyem wo kwanyem asebe nya ready ni kokum nipa ene won na wo de hwa mi oh yes se sawagene ne wa domre body for the sanka ka ba mo na mi cho de bo ha Deuteronomy 33 23 verse 14 no what's your radi unyankopon what's ye awradi yan unyankopon awradi ye nyankopon onam nsra ban mu se nyankopon twadi ampo no what's ufia wuti onam nsra ban mu sa obejiwo adwuma wo upie kwa bontene a odi wachi yes what mobofo bi so on guide so obejiwo no onam nsa ban mu se so sum babra bokunko obejiwo na odi wotamfo ama wanim wotamfo so ahyaw na ase enti wo su ma nsra ban mu nya kronkron da bi o sola ni na prayer camp nyam sum na ya sum na ye rules and regulations oh yes of course so for church o bible no ya obetima she ofia bompae obetima ko adi ho so oh yes aje ho afu atamfo nsa pose ye dan ma nsra ban mu nya kronkron na onyankopon hu achiwade biara kopon mani hu achiwade biara na wanani amfi wachi na wanani agadan amfi wachi ye si e be bo achiwade onani mfi achi ye be kwakotonku kese wo solution ye be kwakotonku wo de free achi ko e wa ko e ba kwakotonku yes lososo wo ho ye ko ni nchen e wa kwato anonte wa wo de free achi ko amosi kwaku akosia nyamu ponse doctrine nya brabo na ma nsra ba mu nya kronkron na ma nsra ba mu nya dan enya kronkron na wanani afi wachi oh was no me dia me mo kronkron abrabo eto be se wa nya dan on sign no di follow so di nkwa dan aba di oya dan aba odi nshensu dan aba asabo money spray hey dia mo dia chire ni oba dem alive amen kan kisati kan bi no muntie who kan 23 verse 14 Deuteronomy was erade unyankopon 23:40 Deuteronomy 20:40 erade unyankopon was erade unyankopon onam nsra ban mu was onam wo da no onam do hyo so obeji wo da baabi da ba menachi onam no hyo di maka akura di baabi abai we there da bia wrong place power wrong place the wrong place we was me nya na bisa de ma no ebe prano kebabu wasi na odi watamfo ma wanim waso odi watamfo baba wanim abekoto enti ma wonsra ba mu nya kronkron ma wonsra bo pese okuma wa ma wonsra ba mu nya kronkron na wa hunu chiwade biara mani hunu chiwade bia o life na wanani afi wachi enye so beda nya afiri wachi ne mu so wotimi di na hyade so dia so okan hu so okan hu so ofam hu ye wasi mi di wachi yes send on merima nokre awurade hu yebobo amen wa pam unyankopɔ afiri wachi ti na ne nam nwuram yes na nwuram wato nwuram
na tia broche me yetimi DHL nkuto ade bro tia broche me o ma me copla camp e kokoji e friend say anonti wa ni ayi DHL ni ya manu nti sake cut and paste nkwa o se me mfasa akwa no so that is the reason why Christians ni nam muram this anti so be cross we ko prayer camp bi no cross si o se yesu dia no yes just for person who you know the cross eye dey atu go cross bia no ko tin what the fire where are you who na you who yes power bia nim kakai na wadani kacha yesu cross na say ko me say power bia nim one day I'll come and preach about cross baby nku for ba ko ni na say ko me sure tino bokro no sa hallelujah when the catch say go pass you cross and then say yesu Christ na say me so buy na cross na o dey you send boy for us for say me no bia no body to say man you go hunu na moment two sa say what Jimmy papa what that was part what petty when say no na me say wo kun be catch me say on no ayo sa say yes wo kun kwani nye dia wo ye no won ye kun ni bia ware na ka me say ko ni bra bring na no market that is the reason why you are when to you e kun so ay dey e say wo si wo kwani nye ho na wo sa te bia no dia e na wo ye gentle ni ba wo ye gentle ni ba wo nya wo kwachi abeda wo be fa onna wa mbo dada wo be fa do you just can I want you what you know on them and practically body who do with him no
Twam. Mani nyada. Mani twam ma. Na enoma nyina ya foforo. Na enyema foforo ena mra life mu. Na sa no ma we nyina. Na sa nyema na yebobodi sa nya ni nyina. Osi na enoma we nyina. Sa nyema yebobodi sa nya no. Ye fro Nyankopon nam Kristo so apata twen. Onyankopon se bebotre nya bra boda onu le free ni free no. No apata twen. No apata so atwen wo. E de apata no so wo. Apata no se besom no. Yes. Wo ba ya se ma babra bafo. Miss Holiness and Sanctification. Konko ye eni ahotie. Ena obo ani Nyankopon ye dey. Ohwehwe. Dit Nyankopon nya meso o ka Bible no a o kai Hosea chapter 4 verses number 7 na. Hosea chapter 4. Hwe Bible na men verse number 7. Adentra. Wose mo koso dore no. Hwe arewosem. Hwe nya meso mo doso mo no. Na mo koso ye bebone. Mo na bone. Anka nsori doso no. Ense ka bone so ye dey. Eti. Se se nsori doso a ebi mo nwura mu. Abi so ye ba bi kran kono ko no nwura mu nyina achi ni. Aye se nya meso ma doso no. Ena mo koso ye bebone. Sa brem kwa na nipa da so koso ye bone. Mo ne mo nyam no. Sa prayer ese ke be hye Nyankopon ni monyam no. Adane ahohora. Se adane boni mom ye de ti aso de. Boni aye modiane. Boni aye Kristofo aduane. Na mama mo yanso. Dan bu mu aye Kristofo sadan. Sesi aye mo kira kono. Se aye di pakra kono ama so fo su on preaching for. Sanete dia me ko preach prosperity day. Preaching. Oh. Doko. Oh. Prosperity. Ubedi ye. Ubedi ye who preaching. Eno. 2 Corinthians chapter 2. Wakunya putra na menko. Okay. Ubedi ye. Ay. Se ni pa prosper. Just like that. No going. No going. Anani se sika wanta bai. I want to buy. Go and preach salvation. No. Yes. What when I'm preaching prosperity preaching? Salvation him, holiness in him, sanctification him. Quotation 7:1. 1 Corinthians 7:1. Chapter 7. Verse number 1. Kanamira. Dear Osumafo ni susu awade ho. Dos man for the sufadia ho. Awade ho. Ko. Dear me chuma bre ho dear. Boss said you want to be ho dear. Ayemo ni pase. Anka yemo ni pase. Amfane ho ka ba. Amfane ho ka ba. Na adwamamonti. We yes sanso so ho be hia adwamamonti. Obede ma bia nya ne yere. Obede ma bia nya ne yere. Oba bia nsu no nkasa ne. Oba bia nsu no nkasa ne ku. Nti wahu. Awodi em. Ahotie. Tiem. Yakopon na shama. Yes. I did not. Onka say obi ankotwempra. Adwamamonti obi antwempra. O say adwamamonti obi nya ne yere. Yes. Obi anya ne ku. Yes. Ewa hotiem. Yes. Who we are not back 1 Thessalonica chapter 3 1 Thessalonica 4 verse 3. Abrabomu ahotie. O say abrabomu ahotie. Yes. Sister brother, me no ka abrabomu asem what. Yes. Me no ka ahotie asem. Yes. Holiness and sanctification. Yes. Konko ye enya ahotie. Enu Nyankopon hwe free ye. Yes. Unyam so na wo so no. Se konko ya mem, ahotie mem a. Enfro so ye nyam so ni. San say konko ye ni ho ma obi okwasore. Ahotie ni ho ma obi okwasore. Eti Nyankopon be busa ni paraten. Wo so ye Kristo ni ogidi ni mo pa. Okwasore. Wo ye kremuni. What Nyankopon adi. Konko ye ni kremu na wo no. Wa bragu. Ahotie ni mu a wa bragu. Yes. What? When train kremu mu woro to. Debi. Den san kwatwempra. Anworo to. Enko yin sengu. Anworo to. Enko diawu. Anworo to. Enko robo. But it's now konko yam my life. Yes. Cause chrono body we dey na name no. Enti fa konko yam now life. Yeah. I'm telling you my neighbor. Yes. Sister what get what? Yes. And the mama wo suma wo di wani butu ma sum Nyankopon no. Awie peye. Yeah. And the mama wo ko ja so na so bom pai. Awie peye. Yeah. O gigi ni ya kwasore. Na won te konko yam no. Na won ti ahotie mu no. E die ba na kwa so dem. Muna mo gonya mo podi ani mase o ka babu na fansesha na ka quotation mami Romans chapter 1 kan ye go fasi muti ye bonya ko podi 2 kan ye go Romans chapter 1 verse 22 verse number 22 shababu Romans chapter 2 verse number 22 kwaso what say Romans 2:22 okay kwa what say wow wa wusu ye kristoni wow wa wusu ye jidini wona mrato so ana mrato so ado Nyankopon ana Nyankopon ni mu ya den echichi fam na wonti ai sister wonti yes Nyankopon ai ya wote yes Nyankopon din afia wotim yes Nyankopon din aduma wo yes Nyankopon din kura wo frim yes Nyankopon din ai yes Nyankopon din ai
wo ababa wo nam kasama men komeni na wunti yes say yakupodi o je kenya ko podi wa sambone awa manamai mu awa wiase manamai mu se wo suni wo ban shababu na komeni verse 17 kasanya ko anka see a flow you dedi no asika wa see flow Kristo ni anka wo de ho anka wo ti waji Yesu na se ni mi se adi anti wo ba de na di wo nya wo ye Kristo for ye gidi for wo no ma pene no ma so so flow san din wa mu nyina na wo de ho to no ma so to se wo kwa heaven why you defending kwanchani ni defending kwanchani okwa sefutufo menam to kwasia no Debbie babu ka kwasia me ne wan me kwaka bi ye kan so the actual na kan so ka kwasia hunu na medu atam oh yes ba quotation kwasia de kai mean spell ye kan so say de tie because me kan no ka say beji kodia ka be ka say me nka beji kodi so oh yes kwasia futufo kwa chirafo enam say wonim nokre woti waji Yesu adi nokre so bantia na wosi woji ye akobu osu ti wo ye gidi ni wo kwa have nti wa wo church obi no wa wosi wo church obi no afede wo church afede wo timi church ho wa wo kasi awiade wo wosi awiade afede wo wiade wo tonton anante wa ye wosi yansawa ade ayepo na yes mi say ayosofo bi oton ade bia no wo ye kromfo period sofo bi oton ade bia ye kromfo wo ye different to ade wo ye kromfo wo ye wicked man oh yes wo ye comfortable me na mkacha wo anya kraje to na de kokoro wo di one day and then beat ya me ma wo ye kromfo balao ewi julo fiafito what are you before there yes was it fiafito na be bia ba koto nyakupo si famua ye wasi famua be hu fito be bia ba koto uda tontonye man nkofo sa na mo pani ye ye wan kasa amen elohi mu fan do ba mi zi aso nkasa ma o na zani mi say am life sister brother if to when sunya kwate so ni kan so 4 verse 3 no 4 verse 3 was na ye ni di onyankopɔ pɛ si weni ade a onyankopɔ ayɛ dɛn ɔpɛ weni ade onyankopɔ pɛ awo mahotiem awɔ mu mahotiem onyankopɔ pɛ deɛ weni ade ɔpɛ wɔ yahotiem ya hwɛ sɛ munyi mu mfiri adwamambom edu bɔ adwama ya uda efim sister John what is unu ko no nkasa muni nkasa sie bra ya che dodo sister kachi ko se mewra ya che minim da be minim da usubewu yeah untumo fo wate nkre muni nkasa sie pawo abusuafo so amoso mo yire mo ma mo to mo sa na ntwe mo yai list tin asofo so a mo di word ya besisi wa ama man ntimi mema ntimi wale ma oh mo se mfiri won kono wa no so ho quotation ba na chese yenya people wo to ko kwa jawade sofo jawade ba mo si sofo yenya wade abi asori asabusia ena jawade ma jiwe so beta bonim ma jawade so ba so vie collection so mo dabi when the man be preaching ma just fear me one oba no mo no when ye bibia sofo ye witness o ye kwaya dance asori pa won ma ye dance fo woni ma me catch your place ye nya wade osofo two film wadi my life amen omo ni so ntew mama wadi ye gu abusia fanyi hwame ye papa ento ba ni se na ntue na ya brabo no mo kobo ma ye listing tin ada ya application onmu ni kopa adwuma ma ye listing tin fudi ada full scam enti simpacho wa to ba na ma ba wo to no me pacho ti ba ma ni yo ba no ade awia mu nsi fi obiom mu nya se ba ma no ma wa wo mama ana mu nya se mo mra ana mo bode kasa no ye kana mu wa na hiem hye sa ka hunu no ma mu a obi ye ne ai la wurade mu nya mabo wo be ko nya hye ana we o ka kasa ma mra o edemu a o sa so na edemu a urawe edemu a ase yaji kwakwa yaji we yaji danka ada o di danka Danta. Ada, yeah, very simple. Eja die, ena die. Oba ni die, abusia die. Akunta die. Very simple. Akoisha we you attend. Ma come say that fabricate and ma names. Names. Now I know na ya nyi oba no for. Ya wo for. So listen and toss. Eza mo nya dia mo teta na say oba de bewu no mba bo be manika. Onu su nya nwi.
ɛna ɔmo so di nkwasiasɛm ɛna bɛma nso to ɔno ɔsi kai ɛna ɔso ani agye kyɛsɛ ne papa ne maame te hɔ na wo ana mo wo na no wadom mmerɛ amen miss holiness and sanctification ɛna ko pa wi afiri wo yes kan na me nto aka munyi mu mfiri dwamambom yɛnyɛ wo mfiri dia ho adwamambom sɛ mu biara hunu sɛ na obi biara wo tie bi biara hunu sɛ obenya ɔno ne yere ubenya wa wo yere ahotie na ni die mu ubenya no kwan pɛn so ahotie ubenya wa wo yere ubenya wa ukunu kwan pɛn so ahotie ɛne ni die mu ahotie ɛne ni die mu ɛnya akɔnɔ ni brem ɛnya akɔnɔ ni brem sɛde amanama wo nim nyankopɔn no yɔ amanama wo nim nyankopɔn no bɔ bɛte na bɛma bi ne obi twemprawa ana mekɔ awɔkyɛgye o ya ni yampratwe na bɛ o hena akɔ awɔkyɛ oga oya ime oya mpratwe awɔkyɛ jai awɔnyɛ Ingoya. Oya mplatwe. Jai menye. Wati. Se sawa dwene kura. Na nkwala nyina da kunchire. Nkwala nyina akwa wohye a. Nkwala kete nyina akwa wohye a. Nkwala kete akwa wohye a. Navie. Ready for the second. Amen. What's it big one? Wa hotiem. Yes. What's it? Na fe so biara ntraso nkosisi ni nua. Obiara so ntraso nkosisi ni nua. E wasem biara mu. Ebi se. Ewrade ni yenum nyina retofo. Ye twa diampon yawe no oni ye retofo. Said ye ka kire mu kane no. Otwa kanti said ma kan me preach awodo bebre ko YouTube correct. We preach doors. Ye di mo dance ye. Edi adanse no nyankopon amfrɛ yɛn ankɔ efimu so bia wagye na di bia wamfrɛ wa madie efim wamfrɛ wa mba efim na mmom ahotiem nemu ɔfrɛ yɛ baadie mu ahotiem wonim kristo sum no a nyamesom na wosom no a wamfrɛ ama transfer de wɔse yɛmɛyɛ ehu fi ɔfa yɛ baase yɛmɛyɛ kronkron yɛmɛbɔ ahote abrabɔ etu wamfrɛ ama efim menam shogu babu no me yɛ printing press bra papa woni mra wo so wate na wo yi wo fi dodo enti di otis hasem we hotua no wa otis hasem mi kan mu atua se mi de me ye me hufi no enyo ni ba na oti na tua enyo ni pa na wo ye hufi a kire no o na mmom e Nyankopon Yehowa na obo wo ona oti na tua ona woti na tua minim se wate asem ya se unye ntia me ate ti do pe bia pesa ye e pa tu ke ya tia me di matam wo fie ke kadwo pe me ka so big so this my the craze me are the craze wo dey try be na catch say this my the craze me are the craze tra like I said, me are the craze. Tra, what? Me na wuti me tua. Ni mo obadi nyako pon obo wo no. E na wuti ni matua. Na da be counsel good bon so ba bon sama mame. Dan so wan kan answer a be kan yesu. What? Me na catch say punishment after death. Me preach actually. Oh yes. Obadi evani sanka. Amen. Omo ni so ntew. Bi bejejew. Yanka quotation am yara di wa. Kai eye Jeremiah chapter 3 verse 9. Asem kana me ra ko adwamambo. Jeremiah chapter 3 verse 9. Adwamambo wa mu ni hwinti. Osi je ba de. Adwamambo. Nyango pose da ni sabe so. Say amante. Etufu. Adwamambo na wa mu ni hwe. Ubo ba ko. Wa nyai. Ubomien when na the seals etu ababa we bi tie adwamambo omu ne hwe omu adwamambo hwe mo agu asase no fi etu no de ewie bia we gu asase no fi woni abodi dia to wade onu ntiri ko dia duro kra oba besi oye for boys oh yes ye nyina mu mpo oba besi oye for boys we wi nyina chi ya bi bo no ankanya ko se onfanya lesson we wi nyina chi no ne nia ba konkonsa wasaba ne konkonsa nya sa kadwamambo no wamfana kuma sama wade chan akuma biane mfia dwamambo no ho osane konkonsa asas eno obedada me eno dada nkrofo ewrade asem ne ye Nyankopon na ka che so wa hu long time yes. eto kan Jeremiah chapter 3 verse 2 no a abawa pejawani na hebe bia wa buru nyaman ko Jeremiah chapter 3 verse 2 hebe bia wa buru nyaman duro ma wani so kire ko pata so hwe bro no kumasi awote mo ni so sunyanya awote mo ni so na hwe Canada bonte so na hwe US abonte so Germany abonte so Holland abonte so Belgium abonte so Switzerland abonte so na check Italy abonte so na check Spain me so check it adi check it akrade masimintim waseho Waseho Achimota Waseho Big Farm Waseho friend say Teshi Waseho Comfort Waseho Elan Waseho Ashama Waseho Kaswa Waseho
If I movie, would you check it? If I don't movie, Swagro, what's that? Achimada, what's that? Offering what's that? Kofodia, what's that? What's it pay your name? if I don't move, And you know what you're brother. I can't turn out here. You know, remember, Brother, what's that, baby? I say, associate Arabian. Arabian Iba. Would you jump my money on the bonnet? Jump my button now, Nasu man, What you go and you go Ghana assassin fee. Hey! I buy one. Ghana. Miss Abba will be the come, but now you say, bread. But I'm talking about Ezekiel chapter 16, verses number 14. Ezekiel chapter 16. Verse number 14. I said, yeah. One more fenty. What's the sister? One more fenty. Would you actually come and Would you actually say about what didn't want for man? Tell me, be in some warfare. if you say, when you're shower, when I'm shower. I'm going You pay a gym. everybody has some You near. put on a casalo. Nance, what do you want to Don't want to one vessel. I'm what but I don't but your man. and you could be doing If you go and cast one more fan, you never pop ball, only deal with you. What's your I Gemma know go what you Oh, yeah, the devil shame. I was said, Juma, a penny a foul, may a foul, I can't a foul. I'm an answer, scrutinize. Wow. 24. What to whom What to whom power boom when you I'm not taking us off for Dodo, oh, Kunku ye time, oh, Kunku Yamison Kunku ye. Sister, one game now, so they are Sumu Yango Ponso, or Yango Pocasachal, one number apostle, what must me to for? Yes, to Sabre, Catramenco. I can't say no goofy. What go home to Goofy? One more film, What bow them? who bow them? I'm all biasing. Biam on the Fabi. Who bow them? I'm trouble. Debbie. I am putting one about Debbie. Your name? Why ask me my Bible? Yeah. You will be on the can. Yes. When was one power them? What bow them? Who bow them? I'm all biasing. I'm be at me so far. One more Gemma That's Mados. what my boss will do. Verse 34. I shall walk. I will shout. What dear? Last time the question. Eh? So Sha. Kababunum. What dear? Who sister what dear? A slow class. No cry. Any man. Sabi omo ya kronkrono. I want Gemma. I want Jamam. Obi Shadam. Obi Shadam Pawo. I know what Jamai. I know my Jamayo. When I'm a party. I will share my brother. Wait, I'm just saying. Who are not we have the many and you cry, many and you cry. Who we told you got to Mao? Now you got out and The cassette in one chain. Hey, you now why? Oh, any idea? Maggie, why come? Why come about? Why come about? Oh, that won't yam is a me throw a mouth. Ah, me throw a mouth. Oh, they didn't know. I won't yam is a saying. Now, yam, why won't you? Maggie, me win yam. Oh, that day. Yam, Maggie. Jaja. Yam, Maggie. And magic Jimmy. Oh, yam. And magic Jimmy. Oh, dear. Tell him, Uncle. Since I'm 12 if you're not on the move. Where's your? I'm 12. Why are we both? Share. The man got my flat too. Hey! My flat, share. I'm from back in the uncle. Welcome. Oh, Obi Shadam Pawo. Obi Shadam Pawo. I know my Jamai. I know my Jamayo. What am I party? I chase him, Mamma. Wait in a slow crack. Went in a soon. I want my cow Jamamo. Mark our Jama. It to Jaman Fly. The near Srum country sister Jaman Fue. Sierra Diasam. Trade young for young people. Not such a. Not such a. But I'm trying. Debbie. You're pretty impressed. Debbie. This was quite so now so funny to me change. You are change your pastor And be free. So for the near breeze of baby business, I catch just one call cash. Uncle Bobulishi. Yes. I want your market. Yes. Uncle Takradi market. Uncle Kumasi do. Yes. Okay, yes. Uncle Koya market. No, now sorry for Yeah, market. On kiss only time. On new crack. What did you on new crack? What did be? So pepperim kwa bi amount. So for preaching okotu one quotation. One number farmers. See, go you about 5 minutes to preaching. Not the 1 hour, 30 minutes. Not the collection. Any Muniko fini ama. Ama for another movie. Sa kwasi akikasa. Nyangopo manite. Sa nkuro bona mo bona nyangopo vie. Asola what tias man awo so da. What tias man awo so da. Debi abetias man awo so obi nya shada for obi abegina wa. O se ni baby atwese ka twa na so. Ana ma wo re. Obi twa obi aso aro. Debi. Asoma betima okra re ba ho no ntibi. Amen. Amen. And then no wadombre and then on quajeda. Medium to fool. Me quotation be actually 2 Peter chapter 1, verse 2 to 9. 2 Peter chapter 1. Okay. Verse number 2.
Yeti obani Nyankopon. What's it? Na adumune asumdwe enoso mamo. What's it? Adum eni asumdwe ni Nyankopon sa ga enoso mae. Wo Nyankopon Awurade Yesu Kristo ni Nyankopon ni doba Yesu Kristo na ehye sabo. Sede ne Nyankopon fam apodin. Sede onu abade ye wo anankasa. Ode enoma enkwa eni onyame so pawo. Kwani onyame so mpasi yenim si yemfa so. Na ode ne nyina kyenyen. Ode acha yenkwa. Do na nanim onyam. Ode nanim onyam. Ani na mani yoso. Ani na mani yoso. Wa freya banimdiem. Wa freya banimdiem. Verse 4. Verse 4. Enti monyini ewo Kristo so. Emo se ka oba benyin wo Kristo so. Na afa yere enti. Na we enti. Momomoden. Ye momodene. Emfenka ho. Na ka yemfa brabo kronkron tache nante. Monchire mu gidie no mani yo. Wo bekire wo gidie na wagie di na brabo kronkron awo mu. Emu mani yo. No kwa bekire wo ahotie wo nyame so ma wosum num. Amani yo mu ni manim de. Wo adwuma bi mu a wo de ahotie no wani mu nyam na wura fi adwuma num. Enim de mani da ho. Ka program man tab bi a enim nyam Nyankopon dia ma wo no ahotie na ta no ada ne hwadi adwuma num. Eni da ho mu boasoto. Eni da ho mu da boasoto pie wo life. Boasoto mo nyam so mpa. Nyam so mpa. Onyame so mpa mo nuado. So mpa mo nuado. Onuado mo odo mapa. Na se yenum ewo mumu na se sa brabo kunkun ewo yemu a na doso pia ema mo ye ni hafo ema ye na ni hafo ocho kunkun ema mo ye ni pa mo so ba ye ni pa ye nso ba ewo de ready Yesu Kristo woni mu dia fo Yesu Kristo ni mu diem efrisa de yenum abɔ no we kunkun ye ene ho ti abɔ no onyam so mu so ni pa no oye ni frani na ni nyam ohu ekira de na ni wura fri ne bɔne a wɔyɛ dada na ho ya so ye o sakraba ye bɔ na so say sa bɔne no bɔ nkɔ ho biom ni wura fi abohoro ni wura fi so obaba brode obahohoro ne bɔne eti anianum mu ti apostle ko adwuma momomaden na mo hyɛ mo fra no mo din ye mo hyɛ dan mo frɛ na ya frɛ mo no mo hyɛ mo din ye mo sakrawa ya yo frɛ otom Miss Mufrano was a shamu die. Yes, na samu wo ye ni mo. Na samu wo we ma me kan sa wotia. Sintedia bia ntomo da. Sintedia bia ntomo da. And the time we fa we that money na nte kunku yam. Ni mo pon hia yan. Since e be kwakwaji nkuto. Oh. Kwaji powder. Na so for ton rubber bangers. Business upon business. Tontoma yanko pomba. Tofu we Jimmy ti usi wo kala na nyam ni check me message so. Jama wo bodam. Wo ya wan. Wo ya wan ya so. We are yanso na check member so for to be just for them catch am say we do baby na say o ha ba so a instead so be say you are Jimmy ya wa Jimmy no me say ya Jimmy Jesus Jimmy no o say Bobby din say esi me si kwasia we nyew me mo so for the din me kwasia na shawa ma no fadi ni so wa ka so for din shawo we nya me Jimmy Nyankopon pesan kwasia se we ga anu twa so Moses bless yes say me na mo from Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon Jacob Nyankopon me twa so na me di dia dai anti san ka be twoma ba na da na nyame piem na ka me so me din da chire amen o wa de wo yamabo na so for repress o mu din e dey ma check members so anu no mo fa mo mpaye ma sa mo twa bibi ye o mo twa bibi ye mo ti nyame ni mo nya afa and na so for tia so dem ni aso akwasa ya de tini aso do Nyankopon aso dem ye nya wo de ha wo pen ko ye dia kokro mo wo pa hin ye dia kokro so apakam kasema jo wani mi akumam so for to be just so them check me and I'm so akotu du kankan ti majew kofie majew abaje nko me sham kofie sabro nya dofo chase habia da so bandere betime twetwa ni ngira yes kofie majew odi kasa wo so waje wan wo betime aje obi Mark chapter 2 Mark 2 verse 7 ande tu do kasa sa ande tu no so for bi na kasa waje obi nkwa wa kabu susam wo kasa waje na boa Kimabo hai no betime aje betime aje ni pankwa ajonya ko panko ni ko panko to na ji pankwa yo kasa do wa so for bi obi na kasa nkwa sa samuel wa kabu susam majo no Nyankopon ajo yo ajo yes me say ajo yes won timi nyobia e fa so yifi wanum pugu wo bet ma je wan pugu me say pugu fam da fa manim wa mo hin oje wo na mo wati ajo ho wo hin oje me say pugu fam pugu yifi wanum Johnny. Yes. Diana Bana Beche Diako. Oh, yes. Piano. Yes. Now what? Who does it in Nigeria? Get Bazo. Bazo. What you do bet Bakum? Yes. What you go bet by then? Bad life. Amen. Baby, what do you know? We hear been such. Yes.
uhia so betie Nyankopɔn asɛm ne kotu Bible akyerɛ wa asɛm me kotu tie aye Romans 6:22 Romans chapter 6 verse number 22 ɔsɛ me nkasa was na afei ɔsɛ afei wayi mafiri bɔne ho ya no akɔ Hebrews chapter 12 verse 14 okay kɔso afei wayi mafiri bɔne ho afei ya wo Nyankopɔn twɛ dia mpɔn wo so wasakra de wayi wa firi bɔne ho na musum Nyankopɔn wo yi so wabɛstart sɛ wo so Nyankopɔn mo wa ba wo aba bi sɛ wo so mo de kɔ ahotiem wo aba bi sɛ wo so na de kɔ den ahotiem ɛna mɛkyerɛ wo aba bi wo hwɛ no amrɛ ntu angu wo bɛtwa sika masɔfo adi ni pa wo entra bɔnim free bɔnim yes try sɛ wo bɔ konkro ya brabo try sɛ wo te wo afiri ne bɛbi yes wi no wo betimi agyae yes adwaba no betimi agyae yes ensa no betimi agyae yes etimi ma wie konkro yɛ twon mo aba mo de kɔ ahotiem wo aba bi esi ne pɔpɔ hwɛw you wa hwɛw sɛ wo de bɛkɔ ahotiem na wie ye ne dan na wie ne dan kwa enti sɛ sei no sɛ holiness na madan kwa mba dabi ahotie so amadan kwa mba yes sanctification na madan kwa mba yes menam hwɛ go Bible Debbie. Timoni mra wo so Yes. kan Hebrews nyanko Hebrews chapter 12 Koso. verse 14. Ko. Was muni ni pe nyina ntem asomdwe ɔsɛ nyi nipa nyina yɛ mra dan yɛ ntam na somdwe ni ahotie Ko. a obi kwati a sɛ ahotie ne so obi kwati tini ho fi ahotie no a ori hunu Nyankopɔn nyɛ akyi. gya bɛhu Nyankopɔn akyi da sister bi tufo wate Yes. ɔkɔgyeman I love you Yes. medɔ wɔ Awurade mu medɔ papapapa yɛwɔ adi nim Yes. medɔ paa ɛwɔ the creator na ɔbɔ ade ne gyiri mu wate mesrɛ wo ɛmpo mafutu sɛm Onyankopɔn sɛ menka yɛwɔ sɛ menka sɛ menkyerɛ wo yɛwɔ sɛ mema waso nte sɛ kɔ Wase ɔsɛ dɛ na monhwɛ yie wom yɛnhwɛ yie na obi amfiri Nyankopɔn adom no ho anka akyi gyigye wagye adi no anka akyi ɛno anka akyi na ɔnwunu hene bi amfifiri anya ɔhaw biara bɔne bi a mɛyɛ ɔnwono hene bi amfa nkekaeɛ ambrɛ amfa nka mɛka nipadua no akeka wo nipadua nyinaa magye wantena ase amagye wanhwɛ fam ansɛ wo nyame so hwɛ ho ye wi korɔ no ahantan bɔne a wɔ mu ɛyɛ ɔnwono hene ɛfifi yes ɛde nkekaeɛ bɛyɛ dɛn ɛbɛkeka ɔdamfo no a wone ne kɔba no a ɔnka sɛ mpa nkyerɛ na ɔtwe akɔ bɔne mu no ɔbɛyɛ ɔdaakye yes Romans 12:1 Romans chapter 12 Ko. verse number 1 wobiara ba 2 Timothy chapter 2 verse 21 okay kɔ wase me nuanom me nuanom a motie ne nɛ menam Onyankopɔn mabro ho so menim Onyankopɔn maburo ho so metu mo fo sɛ metu mo fo sɛ momfa mo nipadua obi a wɔtie ne biara mfa ne nipadua ɛsi hɔ fa si hɔ sɛ afɔde ɛte aseɛ afɔde ɛte ase ɛyɛ kronkron ɛyɛ kronkron ɛsɔ Onyankopɔn ma ani wonyɛ nyamesom no nsɔ otwadia mpɔya ɛno nyamesom ɛnso pa ne nam nyamesom no yɛ nyamesom pa adwene wom adwene yɛ dɛn ɛwom wate mesrɛ wo megye Onyankopɔn twadia mpɔya wɔ nimaburo ho nso tu mo fo sɛ momfa mo nipadua nsi wɔ sɛ afɔde ɛte ase ɛyɛ kronkron ana ɛyɛ kronkron ɛsɔ Onyankopɔn ani ana so otwadia mpɔya wɔ ani ɛno nyamesom pa ɛno na ɛyɛ nyamesom pa adwene wom adwene wom monyam ho sɛ wiase woyɛ nyɛ wo sɛ wiasefoɔ na mmom no wura sɔ dɛm a wohu deɛ ɔyɛ gyitini wokɔ wiase a wiase nyɛ bɔ rasta ne nipa kɔɛ dɛn Akata. abɔnsam wabonsam sasa woba kristo so mu a kristo ni sɔ bɔ rasta ne nipa kɔɛ dɛn Akata. abɔnsam wabonsam sasa wokɔ asɔ dɛm a ɔba pɛtina no sɛde wadi tɔgbɛ kristo ni pɛtina no o wokɔ wiase so a deɛ ɔnye niyɛ nso so ɔno so pɛtina no which is which deɛ ɔkɔ asɔ de pɛtina no deɛ ɔde si deɛ ɔnkɔ asɔ de so ɔno kɔ tena sɔ dɛm monyam ho sɛ wiase mo yɛ nyɛ so wɔn anyi niyɛ no na mmom no na mo yɛ momfa adwene foforɔ yɛ yɛmfa adwene foforɔ yɛ ɛnsakyera mo ho ɛnsakyera yɛ ho no nsonsua bɛda yɛ ne ɔmo ntam na monsɔ de Onyankopɔn wiase ni ahyɛ transers wiase ni ba ahyɛ transers deɛ ɔnkɔ ɔmbelieve ana ahyɛ transers kristo ni ba ahyɛ ɔsɔfo pɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ sɛ yɛyɛ de nneɛma kyekyere yɛ ho Hwɛ. yɛma wɔne so biriw ebiri no baabu na ɛkasa na me kasa dabi mema baabu akasa Yes. wosoma baabu no yɛ dɛn ɛnkasa momfa adwene foforɔ yɛ yɛmfa adwene foforɔ yɛ ɛnsakyera mo ho ɛnsakyera yɛ ho na monsɔ de Onyankopɔn na pɛ yɛnso deɛ Onyankopɔn pɛ nyɛ deɛ nipa pɛ na ɛsɔ n'ani ɔsɔfo pirikyi na nipa wa nsakra wa deɛ nyɛ ɔna asakyera wɔm Nyankopɔn na asa ɔsɛ wa no pɛ fa ne wa no kɔ tena dɛm wɔ na ka kyerɛkyerɛ no fa ne wa no kɔ yes mekɔ pirikyi na ɔma me tɛn ɔno so ɔpɛ tɛn adeda mekɔ ka asɛm na meka ne fikɔfikɔ no ɛne de tɛn naba yes ɔsɛ no ade yɛnsɔ no so na ɛma yɛ fɔte ɛma fɔte na da na ade bɛyɛ asɔre ne wo dea asɔre me se wo dea dabi kasa na menkɔ
2 Timothy chapter 2 verse 21. Who you are say 2 Thessalonians chapter 2:13. Nasa obiti ye ni ho free ye no ho a. And sempa mi ke so obiti no free sempa mi ke wo. Obeya ade a wobuo. Na wotie na ko babra ko na be holy. Yes. Now try sanctification be life mu a. Obeya ade a wobuo. Obeya ade a yebu. Na wate ho. Obeya ade a ate ho. A owurade yo biribi a eyeyie. Na de wo ye biribi a de. Eyeyie na wasiesie. Na wasiesie. Na de ayadwuma pa. Ayadwuma pa. Wankasa wo ba na ba na esetie ma wa. Sani awo no ba ne te wa ya wo. Na ko wo aso di ni a. Awo ba ni be fia na wankasa pa be adwane aba. Ko ba na obanya ni mi jo ma ria no wa. Yeah boy. Who do koba say ya say hunu say ya. Wasama wo. Why wo fo na bra be di? Na mi wo bi da. Wo bi da. Wo so be nya ko. Du be nya wo to. Debbie, get to straight. The nya ko, the nya sign. Oba o hu ngeten. O mana burbe te oba wini na. Emu aba nyina. Ono dimfo no ami na obo sereba ne bo. Obo sereba ne bo. O saba we bia benya wo. Unya hoto. Ba akwara besia ba oba na start Pine Road. Wanchi papito. Osokoto Toyota. Put leg. Achim Palago. Akweska Louis. Kelenkebe. Zagidi Bogidi. Oh, Chale. Oh. Titi Lati. Latin boti. Hey. Tell where you go now. Tell her to go check Gato, man. You don't go Gato. Tell you this girl, Maggie. Oh, Maggie. Hey. Where she dey? She dey. Yeah, man. Unless you dey make some farm. It be wheat farm. Oh, be wheat farm. You dey make wheat farm. They make some wheat farm. Suma akrabo. Oh, akrabo. No, we man crofo no say. Kwatre suma akrabo ko do wi. No be me gian ka chem say obi pe ko toilet o so tin ko. Me ko no chere ban. Ayo. Cool. Oh, ayobo. Yeah, man. Tell why they chop for the corner there? I won't go. They chop cool. I won't go to. You won't go to la. Yeah, make you go now. Me I finish. Make you enter. I waiting. As I won't go to la. Make you go now. But you know, with that flag I can shine. Oh, okay. Yes, when you're greater. On to me. I can't go to Ubi. NKWAGYESEM. You say coming quite Ubi ya day. NKWAGYESEM. Oh, my minions are supposed to or no trap rabaswa. Oh, my daughter's one. Debbie. I got this one to cover too. Or how say, are they? I got this one I never do say. Just why you're cigarette won't a minute. You say coming quite Ubi ya day. NKWAGYESEM. Cigarette. I don't have facile. Amen. Amen. Matthew chapter 5 verse 38. Yes. Matthew 5. Matthew chapter 5. 5:38. 5:48. Okay. 5:48. What's empty? Munya pe. Enti misrama onyankopon se obi bia wotie me ne bia. Munya pe. Bomade na ye pe. Said ye moja wasro no. Said ye ja wasro no. O pe no. Ono so ye pe no. Yes. Mumi ye pe o. Yes. Try. Some be ye pe. Try. Yes. Try. Yes. Also for preaching for my message. Oh yes. Oh mission. Everybody finish and come. Amen. Sister won kwaje na wotu na to press ana. What the number be body san wonim da ba wo. Won wa we ya ba o. Won reverse be ya yo. Don't waste your time o. I was so for no any time wa. What start your business no. Budget my life. Amen. Can you go? 2 verse 13. Osi me kase. Na yen de. Na mi ami kase ni kase ni acha. Munti. Osi munti. Ese si ye den Nyankopon ase. Ese si ye den. Ye den Nyankopon ase. Ye den Nyankopon twedi ampo ye wana ase. Anuanu mo Nyankopon do mo. Anuanu mo amaji Nyankopon di amokoko nsori no. Ye frisa. Efisa. Wo Nyankopon. Wo Nyankopon ye som no no. Wo frifiti ase. Wo frifiti ase. Ana wo yiye kwa enkwaje. Wo yiye de ba nkwaje kwa so. Honhom ahotiem. Si ye be ye honhom ahotiem. Ana no kura judiem. Ana no kura dan. Judiem. Ye aye twene kwa so. Eno mo na onam ya sempa so. Onam ya sempa so preach ye bi matia. Ana wo frɛ yamba. Ani achi wa base sakra wadwene. Yes. Wo sakra wadwene ba ya. Ne ti nye kase sakra wadwene. Did you see sakra wadwene? Oba di my life. Amen. Ka quotation am nyewe Romans 10 na nyenko. Ka Amos 5. Amos 5. 14. Amos 5:14. Amos 5:14. Verse 14. 1 Corinthians chapter 6:11. Yes. Ose mo hwehwe papa. Ose obi otie me bia hwehwe papa. Enya bone. Hwehwe no ko sua bone. De be na mo
nkwa de be na be dai ubenya nkwa de be na benya nkwa na asafo wurade ne mo atena na safa wurade no ai dai atena timi no atena montan bone monno papa na monno papa ye yo mo akwasori Psalm 15 verse 1 Psalm 15 can Psalm 5 verse number 1 verse 5 nyan kwasori what's it one eso train yankopon ishia de ko train yankopon ishia de ntiaye wo qualify men ko minima so na akọ ne se munyam fo se ma ya mo friends say adonka na mgu dem wo dia ene mo ma wie na mo na mo kasala men ko awurade han na obesu ahutoma dem na betra so dem na na so han na obetena obepa kokro so na obetra si nyankopon abefa no ye wa abefa na dina ko na hemi aya odipa na pepepe na odi asantene ne na mchoro dabi ebi na na mu o jansa kaka aso asakra wage na dia wa chire ne o ja adwama ba kwa aso asakra wage dia wa chire ne konkonse tache se tie ni o kro no time wano ya wano yabi badi ehu ya mabo amen o chira ukro 40 odipa na pepepe na odi asantene ne odipa okana kuma mu nukure odipa onfa ne techama eni sekuro odipa onye ne nyonko pone onipa omo ne nyonko ahohora onu anani so obu odipa o editia obu nipa bi animtia onipa da senia osu awrade nyankopon ona eso otre nyankopon tumadam kofa kwasori ni fe check on access on enu na onam no masofo bi metraso dem wo awo bodi huru bia mamu ni nyamachi tunton nyama bi fa na tebra fa buobra yemfa nya kwankyere ni nyamsom nka nyamsom one town waste two time me ko commercial break aba body inshallah amen akaneno na yenimu na washishe so ene die wasisa na fadie abun sama shekotu ayewo the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 abun sama shekotu tihwe no obi emphasis and na 9 Kona you Kwenwa Ewomba Nansu Anukwesemo Isoya dosu die Nansu Tinyama ya tinyamia sipa Mama manina Mama wiwe nyamia kwenwa Mama manina Ewompa se Isola dosu pa Ensu Hallelujah amen Edobadi nasi amen yen check it 1 Corinthians chapter 6 verses number 9 to 11 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hwani maybe etifia 7 no wase benka say tire ne ho hie ne ehu hie yi munim se ehu hie yi wase munim se wana wantene no obi a wantene no onya nyankopɔ henie no onya nyankopɔ henie no mama won dada mo hwe ne obi a na da nyamanfo se besin ko gba adwaman abososofo kosom bosom wadesafo ese nipa hote ahohwie se nipa kronkron ye yes ahohwibra dance concert chilling ne nam beach merema woni merema da be ma fo nyonko be mato e ma onya kronkron da e fa hote ma e ye fi yes ebifo ye fi yes unimu a uyo ba na ye lesbian e fi yes babunum ebifo awi kromfo balawo nyankopɔ se benka nche e ye fi tu flo nibrefo eni bre e ye fi
nsabofo wo di fie ka entimi ma nwia konkon ye apetehye wie ensa wie oba bi buche be ma yes be banka oba ye se ka ton ntontos ne nyadoa e se de wo ton to dro oba besia wo buche be ma wo ton botre na me dwane e yo pimfo ti be wie apetehye sa boso me nkron oba woto nge na kwa ne grass yes but what one nge na kwa ne grass yes wa bio ye frunum ne 25 years boy wa we petition man afan said ya punish we share the TV start years na start tatai wa start insane no ano we be say dey ba na boss e won fan to wo bo wo bewu oba dey fan san kan wo say sa wie e ma unya konko da entokopɛ ma unya konko da anya be die wo mtu unya konko da amimfo nya konko da wonya nyankopɔ me na me twa wonya nyankopɔ ni no wo say wa ntwa wonya nyankopɔ ni no sa na nka mu bi sa na nka ye wo wiase mu bi me yete na fedie wa dwale mo ye dware ye wo ma so ye wa temo wa saka wa dua te wo ba te nyankopɔ ye wo ye Dina we ye. We be mo apokonkon. We see preaching topics holiness and sanctification. Konkon ye eni ahotie. Afedi we dala mo. What's your afedi ye dare ye? Watemo ho. No watie ho. We bu mo bem. And we bu ye bem. Awurade Yesu Kristo bo ja na ye de te wo. Eno Nyankopɔn ni wo Nyankopɔn mo dia dom wo no. E na ada so te body mu no. Now so when you so Romans chapter 8:21 Romans chapter 1 Romans chapter 8 verse 21 was it anti abodie Christopher mo am se musum Nyankopɔn mo ba fa mo ho mo dia dwamam te krono te ahantamti awudi sam osofo akotu adu akoyi opimfo ni ba amwo sini wa drum no ya ye bibi na mo dia kire kwasi asebwei osum proye wei mo ba fa mo ho ana afi osum proye mu me na me sure osum proye no Dabi so when you go police osum ni bi e dan proye about kan osum proye a wonamu yi osum to be fa wadi afi osum proye mu 20 no 20 eti abodie ya mo mo ti abodie na sadu hu ase oni pass church members na so for ni ma kwa shadi hunu bi ase mo so nim enye o mo boss but oni so for ni atonton na mo nya covenant oni to be nya pam ya odini shaase ni tina so for ni do akose bi ase onim me sister mo nya no na mo ni to be ya pam wo bla mo nya dem mo nim e mo nya kronkron da bi danum da hia da fia yes enye what is so funny calculation 20 that 20 no was it what the abodina sadi was so funny di ma kwashe osum bi ase enye ono nkasa ne pe enye wo memba mo po na mom do odini shaase ni tina no do akwashe to me bi ase awo na dida so awo nye me bi amoto to free so for ni chan eti abodie yi eti amemo se bi predia so mo ni to be na nya pam mo ba fa mo wadi afro so proye mu osum proye yi osum bonde some kankan ma fa mo adi obade ma life amen omna wasetiram omaju fitu bia nsam na ne wadom re na no kwagye da e me bibi na ada me bi na o kan sam 119 we ya beba na wotie mi a mo ade nya sharp 119 Psalm 119 verse 9 also me say was eden na abrante ade bete ne kwan ho we are not Isaiah 57 verse number 50 was dey na abrante ade bete ne kwan ho ani say o hwere ho so ba hwo ho so said Nyankopon asem se obi bi say apostle kwajan ade be na menye ene metimi aye kronkron betimi abo treni abrabo was ade na abrante betimi de atene ho ababa betimi de atene ho ani say o hwe ho so ba hwo ho so said na asem se said de nasam na wo de wakoma nyina bedi nachi wo ma ne mena nsam emfiri wo nkyɛn na wo mfiri ne mena nsam so enkochi so bi se mena na twam o awurade yewa wo de ne nsam be kura wakoma mu na de ne nsam be kura wakoma mu na wanya ho bɔne bi na wonye ɛho bɔne bi ɛno de memu awie payi yes hallelujah amen amen je se wani aba ho so yes energy so wakoma ekasa kiro amen set de na wo mu nye frase no ho wate amen ma oba de Nyankopon ye wa hu se wanu opa hunu to ka Isaac no a 1830 Isaiah chapter 18 ready ye wa hu verse 10
30. Yet to about the Yankopon Assam. Was it? And is that fear? Membuma Kwan one time, Makumako. When you go past 7 years, when you go for you and 7 Monsan and one animal, be a woody apostle, quite maybe and net. Me said them inside Yem, Obian. If we not to the not to the na emuso anyeti to the ama bonna wutimi ne baye sinti the ama monto to mo na to the nyina firi ho to dem na to ngu na munya akoma foforo yesi se wiem ne nya wiem nya wiem nhyeka nhyran wiem we are end time the kingdom of God of Yahweh is at hand and na kwa mu ba obade no be anything can happen and then what domre is say wiem ne nya to be influence nya dai monto to mo na to ngu munya akoma foforo be starting akoma foforo and ho foforo be starting ho foforo fa adet na mo we no wo foforo ni pa ro foforo Israel fie Ghana fo na me nya de wo eni tie fo be ni wo awrade asem die otwedja po wona asem ni monsane obi ansesa ne ho na manya nkwa Zechariah 33 verse 11 33:11 catch on say and then can chama say 70 years say bad years so what years here already go pass am here you na sem ni ampara ya we asem kan chama body for wonya me fe do ba bi say o body for wonya dan enya me fe na ba mu do do fi unchane say body for be say na go body so tuma free body ho na wonya nkwa yes sase no wonya nkwa wo ye nipa ayeye Mika chapter 6 Mika 6 verse 8 what can ya to nipa Mika ya to nipa and they ready here bad you free unchane enya bibia say ade trene ye adoye pe ahobrase how did you come na nche Yakopon what's woni nanam menya sure what's woni nanam pa woni nanam amem ka emoso nchirawo woni nanam ka emos 5:14 woni nanam emos 5 verse 14 mo papa ene so ni nanam dia munya den mo hwehwe papa enya bone na munya nkwa ni benya nkwa asafo urade atena mu urade ho an watimi ni waye den atena mon tan bone na tan bone mo no papa mo mata urade ho mata obanje ye ho ano yes hey 57 verse 15 Isaiah 57 verse 15 na said okron said obade no kron na wama no so na yama no so de oti hoda ani din ye kronkron say na wo se say mo kan you metisro oso otesro de ehoye kronkron oti de ehoye kronkron ona aba no ene bo kronkron abo se de twa so be wo se de wabubu na ne hu abrase no memma no ahobrase fo nyina anyankwa ono hwehwe bro wase frase no frase bo ahunu mpae papa manu me ho mafomo say fomo no na minim se me yetia wo ene me ame ho so yes fam fomo so che na se same bi wano kasa obade se same ko mama me wai se sama dwene ma me wai bua mo me yem ma obade ye wo hu ni se papa wo pe wuntimi nye ne mboni a wo mpe na ahye watade frase nu ho ate enamfo na onem nu una omunu ta be kasa gu wo meja wako yes nene wadomre amen nene nkwaje da amen frase nu ho yes kitwa bitwa so ho kote mi kotu yen o kan to so a what mema ahobrase fo honhom enyankwa na mama wona wabubu won no obema wona abubu akoma no enyankwa frase bubu akoma miri ham enkosida ono ham enkosida mi buri fu da ni bu fu da wate anka me honhom betobira anka so be ni bu fu dia na so be kun yes onyankun makuma brefo da o ma o ka kire no makuma bubu kachale say na una uya densifu yo abra besi uda makuma brefu da oma yo makuma ebubu yawe na Sifu yo abra radi bra besi uda misina una yo sifu apa ya bra baba bia duro no yo abra besi uda
and after what the tea and some Missima brefu down. You are Cassa, Messiah Cassa, your food never say Calvary. Say a woman watching your pan, some for the pay of body to possess, what the politics yes, slow. Radibra, Bessie Wooda. But so here no abrabo. Yes. Mani hunu. Se uhia se omra won sra dem. Psalm 139. Psalm 139. Verse 23. Onyankopon. Hwehwe mi mu. Ka kire se papa hwehwe mi mu. Hunu makuma mu. So me hwe. Na hunu madwene. Na hunu mi wo madwene. Na hwe sa amane kwan bi wo me nsam a. Amane kwan bi wo wakwan mu a. Jeme. Omwa na tire wa. Na jame koda kwan so. Obade wo say. Onfan doba mezia so enja ukwan enkoda trene kwan so. Holiness and sanctification. Mo wa dwene onim de nda da. There be. Ebeje won so. Yes. Brani papa wo kire mu no. Adwene no na da. Yes. Ite onya dwuma bio. Idi kasa wa dwene mu. E kire ne kwan so. Anabone kwan so. Eno obade na me so kasa kire. Yes. Enunim de achi. To kan Bible na 9:23. Jeremiah chapter 9 verse number 23. 23. What's the same that is Lamentation chapter 3:34. Okay. Ko Senya kupon sie nie. Nyankopon sie ni. E mo nyansafo hyehyɛ ne ho. E mo nyansafo bia wɔtie me ne bia hyehyɛ ne ho. E wo ne nyansa ho. E wo ne nyansa ho. Ɔhodefo so. Ɔhodefo me de ne macho. Wɔhyehyɛ ne ho na ho de. Si obi nyansa no e macho. Wa pɛse to. Ɔdefo e. Ɛhyehyɛ wo ade ho. Sika no boa Nyankopon twedi ampo ye wa na dwuma wate. Ye hu na ma de ɔhyehyɛ ne ho no. We na obi ɔhyehyɛ ne ho. Ɔhyehyɛ ne ho. Sɛ wonim de. Sɛ wonim nyansa. Na wahunu mi awurade. Wo no ɔba ade Nyankopon na. Sɛ me na me yɛ adɔyɛ. Ɔno na ɔyɛ adɔyɛ. Me bo atɛntene. Me bo atɛntene na obu na tan. Me yɛ de trene. Ɔno ɔyɛ de trene. Ɛwɔ asase so. Ye hu na mo ni pa hyehyɛ ne ho. Ni pa biara ɔpɛ nkwa no ɛhyehyɛ ne ho. Na nyɛ me wɔ dan, me wɔ we. What? Lamentation 3 verse 34. So obi pecha asase. So obi tibi pecha asase we. Esu ni nuafo nyina. E won nansi. Me tibi say bibia. Na obi bu obi ntanchia. Na obi tibi bu obi ntanchia. Osusu ni nanim. Obi dani obi asem ani a. Ni tumi o. Onyankopon re hunu ana. Onyankopon twedi ampo ya we hunu ana. Why no ka ne bemu? Ebre wade nhye. Ebre Nyankopon ye wa nhye. Enyo osusu ni nanim. Enyo osusu Nyankopon. Ena musu ni papa free. Ba. Ade no nipa otiase. Edi amane wa bobo. No beri matini boni mu. Te ba bolu hwa. Ba yan pepe ya kwan mu ahwehwem. Wati. O pa men cancer na nchiro yi o. Kan yi o. Verse 39. Ade no nipa otiase. Ade no nipa otiase. Odi amane wa bobo. Odi amane wa bobo. Yakopon amani di na amane wa bobo. Boni wutimi tuata. Yes. Etwa uka. Why na sadi we bitato no? And what you say then? O beri matini boni mu. What in the boni? Yes. Ana sama ni wetini etono obe di wa paso o body ni so ba obedi etuma en papa ya kwan mu bia wotie bi nyebe bi nko your life ma the kind access ho na yisha mu na yen sani mre awrade nkan awrade Nyankopon nkan. Yes. Mu ma ya me ma ya koma so sen wan pagi wa koma bro wase. Yes. Sister baby I want no so calm down. Yes. Bra baby I want so too much calm down. Yes. Bro wase. Yes. Obadi amanti asiamra. Amen. Ofani senkan. Amen. Omwani so ntew. Amen. Bibi jiji wo. Yes. Bibi twaso kitu bi twaso. O kan to aso. Kitu bi twaso. Enti mu ma ya mi ma yansa eni ya koma so. Obia peja nsa. Yes. I salanda. Peja nsa se brade. Papa wankasa mani hu. Papa mama mi nsa so. Wi me peja mi nsa. Agyaman me peja mi nsa. Ayeye. Abrabofo na ye. Me peja mi nsa. Ne mo obo ade Nyankopon boa me. Mani mu say. Yes. We hear no answer be no. Romans chapter 6 verse 11. Romans chapter 6. Man can Romans 15:16 man. 15. Romans 15. Romans chapter 15. 15:16. Verse number 16. Aye. Yeti obadi Nyankopon say. Also. Ose. Also me nka say. Se me ye Kristo somfo. Sabre a wotie me a ye Kristo somfo no. Awa manamai mu. Awo wiase amama mu awo no. Na mayo Nyankopon se mpa no ho. Na you ye Paul na ka say no. Kwa. Ose na mayo Nyankopon asempa no asofuduma. Kwa. Na amanamai mufo enye afode a wache ho.
aye kronkron obi biara waji nyankopɔ di bia ya fodia what aye kronkron kaka to aso eti se mu wo Kristo Yesu mu wo Kristo Yesu na mo ho ha mo nyankopɔn famu a ɛno na ye so wa training smaji nyankopɔ di tell me jai sa nyama we Nobody will have life. Amen. Amen. Means what you say? Yes. Holiness and sanctification. We are saying about training about what? Am I reading film? 3:16. 1 Corinthians chapter 3. Verse number 16. Verse 16. Osi munimu se. Osi ye den. Munimu se. Ye nim se. Mu ye nyankopɔn so dan. Nyankopɔn so dan. Onyankopɔn ho ti mu. Na wonyi ni se nyankopɔn ho ti mu. Se obi se nyankopɔn so dan a. Nipadua nyankopɔn so nim na wo se nyankopɔn so dan. Wo di abrabo fu bia bata wa abrabo ho. Ta no nyankopɔn be se no. Nyankopɔn so be se o. If so nyankopɔn so dan ho ti. So dan na ho ti. Eno ne mo ara. Eno ne me no wa. Etu kai Psalm 11 verse 3. Psalm 11 verse number 3. Was enti mu say enyina so na. Enti se mu nim na treni enyina so. Awon tie nyina so odi si Kristo so mu, odi si nyamesu mu. O be tra so dey na osofo. O be say mu no church members. Mo be say nyina so no a. O treni be ye den. Treni be ye wa sorry ni. Obi a won na sorry fie for preacher. When you believe Jesus Christ finish. Once saved, forever saved. O yes teachings we ya. No be ata so mu ye do pa. Me be say question. We yes apostle my den. O treni be ye den. Treni be ye den. What say nyina so ne ye de bot treni abrabot. Why the be treni wa sorry ni? Ti se mu say nyina so na. Ti se mu say nyina so ye treni kronkron ya abrabot no a. O treni be ye den. O treni be ye den wa sorry ni. Obi entiri mo treni abrabot. Kakra to aso. Wo say Ewrade won na sorry fie kronkron. O kenje ponyankopɔ de o tia so de no mo hwamu ne ma wo dem o. O wa ne kronkron hia de. O ne kronkron hia de nu. Ewrade hinwa wo so. Na hinwa de sisuro. Na ni tia. Na ni tia de akoso asori bia. Na ni so atete so ni pa ma so atete so ni pa dan. Emma hwe. Pa ma hwe. Ewrade so atreni fo hwe. Wo so atreni fo hwe. Na abaniefo de. Na abaniefo de. Ompa mo nanim. Ompa mo na hinie nimu. Yes, ne kra tan wo. Ne kra tan san krofo no. E ma yakopon tan. Dabi. Ubetini afra me. 055 955 26 86. And you drink more. 055 955 26 86. 050. With me after number the good screen is 050 76 93 000. WhatsApp line is so. WhatsApp line is so. Voice. Munya voice with camera. It's Ramadan. With me after. About the inshiramu. No you be akuma so ade ma no. Hello. Good evening, Papa. Good evening, sir. Mbato ajabi ni o me kata feel labade. Wow, ajabi oba de inshiramu. Papa oba de inshiramu. Amen. Ene wasani de asame mu du papa. Na papa asama wa kai emu du. Unkuto na mate afuru anum. Na wonye mpanfo bebra sofu bebra mu tofi wo tane me ho. Enche stop penini pa ba ho. Okanje me se jaben. Se ukasa uti asore, anakọ asore, anawda asore bia no. Na koka akomamutia ene konkon ya wasore ni bebu. Pa ga kire me. O me do. Asore a eni se konkon ya ufriti na ufriti amaya ne mranti ni na be fira. Na afere so fe onyankopon di obi a bra o faja won sa no eno ano no na wa je o enti anu achi no o ya boni bia onyankopon ni atire aso sanyi ba ko pa na so no iti wo Nigeria na me hu free ni pa so me tu enti me ti onyankopon di le na otuna me ko ya boni a onyankopon ni atire dia na ya dia ya sensebe wa se nyina so no won chire so no kokora na amama ye nshira me ni babusia eni tie wa na do awia ene anyembre papa me nti bi da na me mu bi da so dada me mpa ko no so ba de nshira onka ho no hya odin na o mi kwan ma wo so no kokora obetimi da da ni na ka wasam bi atere tia me ka da tia papa me yira yo won na wa mama ba fie amen eti da da ni na me mpa ko no so ba de nshira nshira so onka ho no hya odin amen mama
But you go to be Mother bigger. Oh, mother, I'll be there. Mama one, but you go to be a job in here when you Amen. Pastor mentioned the pastor again. About the finance and come. Amen. Mama Contrarian meeting the Amen. About the switch of it. No, you are come as well, dear family. Hey! Also, when I say you as one kind quotation of you saying as one. Can you love any of you? Psalm 11 verse 3. Verse 3. So was saying as one. Also, phony, I said in your soul, we are yet training, Kunkuya Brabona Swana, or training by a training by the was on him. Or be a sabbath of your bed, you think that's be a training. Yes. Hey! What if I guess how come Proverbs chapter 20, verse 25. Proverbs chapter 20. What's it? Sherman can you something else about you? So begging you to put Jimmy Diano Copeganza, Sena, a Jabe Kai. Yeah. Michias Cusodi. Up and down, sir. Something we are okay. I was so. Dear Bible. Proverbs 25. I may put some chapter 20 verse 25. I feed you church member. So be pentama can So be pentama Copegan, sir. I can say I had to go and Casa Magias Cusodi. so be someone and what some No, yeah, I'm a child won't be saying, I said, I didn't mean him, not buy. Are you feeding more? Yes. What was Mom, don't listen to me. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yeah. So for I go. Yeah. But you didn't have a free. Mr. Zafri, a senior coffee. Okay. A friend me Daniel. Me cheer for you. So for Yami Shroud, Papa. When she loves a man. With you, what program with you? Amen. Now, Yami Shroud you. Amen. Now, your who so be 5 per Ghana Mamuha and Ghana Yabis. Amen. Miss Yami so for Yamikan is a mesro, Kaswak and Wasem. Amen. Now, Yami be Papa Bia Selmoa, Uchema Ghana mine, na say Sumuya ever boy. I said, more few Mubano. A broom not just yes. It's saying a Mishiramo. Amen. So for Uka Babruna, I'm not dreaming. Just say, Musa, so I come Yajira, Papa. Yami can say, was Swahana can Yami say, Mwale. Into me, Pacho, you present me this hour, baby. With you. Papa, you also to me, can Yami say? Oh, was that? Hello? Yes, sir. Hello. Yeah, mommy with you. Hello. Pacho Kasa. Hello. Pacho, low what TV set Nika Krawai. With you. Not make a short may breakfast. The people that lockdown by me play that we are. Amen. And I mean, what from the so my who might be on a jar. So if you are put down for me, now make a funny disaster. Me used to. Now, make your mama me and make me a piece of album action. We are Trebe, Misa. Hello. A Trebe now, young Musa. Say hairdresser, the Guawood. Hairdresser, and say Guawood. You would do equal to me, so and you would your or also a treat. The American say, Mayor would teach me, Passa. We baby wait, Mayor would teach. Who's a me by me preaching with topics. And remember to consume tea. That makes you on. Ha, me ma one quotation, keke. A food topic at all on Menkasa, no Obanyanza for Fanidium. Eh, Nembiza say, Mudia and Away. Timmy teaches the church him. You'll be on more boat, but or bo one cast or use your own hair and not the other day or the bo. And you'll be also no Brazil for me. I say a fence and Poncominoa.
say he phone you no no so di ato wu ni so etina me pese me cheche ni memu ha okay me da so pa ya so pa nshama onjira nzo mami when you cheche won say apostle ko agbanya say wunya memesa Hello? hello Hello, Sabo. yes sir Azuniekan. enkan so Yes, my girl want to we are titi di phone ni dia na say asemi na me Ghana me Ghana ni yes mom Ghana just one time that you any my you know a poor getting into as well. amen Me cry me say and can be escaped like a UTV Sunday my ready munti am fa me nko wa be ready bia station bia person me ko bia my ready the diamentia dey say obi buta akosi anu o say exhortation the bible ni nyina gu tiri na afa so wa me ko gidi ye say ya ni two faith no credit ya sorry amen ya ni the bible we dey different and the demonstration so ya more amen o jira so man say nga da minion Israel minia edi ni so ha amen ya ba on chain it is extraordinary Mate yana mbede mbuja se yana ni kwa so edisi form ne se no ya biblical bible anaze maybe you teachings may you teachings why you teaching na mbede o mam se bia biblical biblical obi shempa bo akwa sori anyamfum so obi so anhye so anyamfum so metwa nti na ayi na go na se no so adi ayi go ya na go bi che ya ta na se odi ya de me de ehemi no ya na gidi so ne anyamfum so Dabi we ehemi ni kwan so no on se be dem bet abomu on se bet bom yanko Exodus me ma ko techi ba ko why we dey me ma to fuo yanko Exodus 28 verse number 1 verse 1 enter the konkron was enter the konkron na afi ma o mi Aaron ene ne mabani if Israel mo mra me chen Israel mra o medi mi sofo Aaron Nadab Abihu Eliasa Etama Aaron manu pam konkron yen tade mo ema Aaron ne ma na ni wonyam feso na ka kire wona wonyansa kuma a medi ne hansa wo asho mo ma ko so won pam konkron yen tade said won pam ni adabo fita ti se na se kala bia won pam ni sas of tade batakali you pam se batakali ti we batakali na se ehamiye no ko won nyine dame ya no wanwe dame enfem bom aboso na dia den won fem bom dia bom won fe ni mi sofo di me dia bom so yes sir anima say na ya na me kiro wa me kiro ta me kiro ai ya be do bi no whether me tia so fo kwa tia da wi obi anu ma sa no so bi ko ma tia fa na kwa tia wu a onu ti unya gidi a etubo hu hia onu be yake to kro when because say me no compare matter you too much o ye no predictors to me be da na so me say mbuze the easy and say no o mo dey try to it o man kwa na na say no mo da so na it has been born so try o mani a wu so o mani isa be penalty o mani ya I just said dam o ba wu go wan so atie sikuro za na tie pepe oba de eja bebre kuma so oba de ya dumu a ye ba kwada so What the men watch at the NT. Okay. Yeah, and we want to tell me for how many years and they are that Mfished ya Zambian Senya Mika Yango Poasa. How many years? Mfished ya Zambian Seni. That was it. 21st August, Manya 33 years, America Yango Poasa. And you got too much me who may be some of the Smith and Organa. Oh, there be mini time. Mini time. I don't have time. Maybe check now. Debating for Kratchimba. Mefaka, Bahan, Mefaka, Mother Bahoa. What has been a form of granite, Yammy, the Jenny Yammy to a child and no and the one. The woman, Fanya, I get one man every day. You know, them do it not church and me go. Any problem? We are so good. You are too much years old. I am what in the other book. Yes, that's a mobile number. Getting a beer. About the Islam, Monso Yasene, Namitim last Saturday, Namitim last Sunday. Menaman is 0242327172. Menamano,
Momodia yede to so a no wafa ketua bia nsua na mitimi mra Saturday na mitimi mra Sunday me nyo bia bisa question back topic we one more a food topic me man sini won tia say na me say me kofa holiness and sanctification ba yi on say fe e ka won say bebre nti we to fam wi a unia asem bi aka nti no sa na te pepepe ma me kwan so ma sene bua me na bua sam no udi be you wan da ache hello yes sir good evening and council din ba aka sa free me too Yami sa pana sa mga diya de amen meja yami adom asho sa me kiu sa piti match ni maaba na yami adom yami ay sa tayo mabrabo mo pa pa yami sa tayo mabrabo mo piti na miti minche piti ndiabi na yami sa no kan amen na wama na ya o kan yami atemo mo piti ko na minche ase no that formula there oh yeah that formula idea yeah nevi no kwa bi se no ka o magana ye ni bi na o te nyame atama we se be na o bi nyame se no ye wa kuma so ade nyina ma no ka ho oba de nshira wo so mame na mo ye ko do hu amen nyame se amen hello yes sir hello Mente okasa ofem. Yeah, good evening. Hello, good evening. Maji usu adaruma. Papa, you always shout. On shout so mami. Papa, and then some of my interview. Amen. And Papa, no, because I rejected me. About the incident, and I was a lot of time. You don't be a name in I have others. Amen. You always shout. On shout so mami. On shout so mami. On you akuma so AGYEMANG. Hello? Hello, mpacho akasa no ofem. Hello? Hello? Yes, sir. Apostle Nyamin Shaw Yimre. On shout so mami. Ejuma de wo ejuma pa. Amen. The dynamic preacher pa. Amen. The Pastor David ni make sense with them. Okay. David, about inshira. Apostle see show. Maybe me from my it's me friend am in Sanka Ovio. Ana line ayi. Nti obade ya. Me say wa shama ni important money the money afie nya side no. O me corona twema bomo dia na bebo en crusade ba ko na eja. Ye pedan wo mu. Tema say me nipa good platform tema nipa ya won nye nipa ketewa. Ye pedan. Ye pe baabi. Di obi o tema patem wa. No person obo wo so obi die no no. Obi die no so no be sponsor. O kan 1 Corinthians Romans 14, chapter 10:14. verse 14. Ose dey. Ajenkwa wansam. Ajenkwa no wansam ka. Na afei. Ebede na ebefro obi a yakofro obi a onyi niye. Na ebede na obegye de onte no wansam ni. Ebede no obi su begye de onte no wansam ni. Na so senkani ni ho. Na so senkani ni wa. Ebede na obetiye. Ebede no akwati mi su mi wo senkani mi wo. Na so wansuma na. Na musuma ansuma mi se me kwaka. Ebede no beka asem. Ebede ma kwaka na se musuma memba bi ma mo akra na no akra ne be kwada be mu. To bi su mpe ba bi ma me. Apostle. No business sponsor me. Mota oba se ano ye bebia ube ye crusade na na se bebia de be ya sorry dan na ngata. Bebia de be ya sorry ankasa. Crusade de ye bebia crusade obenya station bi agina. Okay. Benya park bi so aye. Ba bebia wonya aka ni wi odom be kwa no a church na omo no. Ha. Ashama de enya baabi. Na tema. Numwa. Okay. Ha. To bi sum panto no so. Yate. Bi wo kumasi obi sum panto no so. Papa Nyamin Shaw. On chance mami. Okay. Well. Amen. Yene mo amano ni obi mfanto no so. Fa wo gina ho. So we ambassador. Edma the word of God na apostle kwa America no. Na obetwe du njira. Ka betwe du njira. Etimi si saw keke. E transform so we do we see obo afode e.
Hello. Good evening, my pastor. Good evening, sir. Hello. Yes, I'm at Mitunga. Hello. Yes, I'm Pacha Mitunga. Good evening. Good evening, sir. I'm here in Jamestown. And council. Repeat that my Kiowa, the GMA. Amen. Baby, Miss Kio. Amen. Now, the person will be certain. So be boiled to nothing. Or you have one in office or sacred the one who offers so well to be able to meet and Yana. Oh, there be. O kwa sorry be now sakra wadwen. Na o ko bwa suwie na ye bone a ahunu na ese wunya na asre bone fache. Na emu se wagya asori ne kwa asori foforo de a ene asori no won kwanso mbo wasu foforo. Na ka kwa asori na wonti mbo. There be the same church in yemu asumienu wom. Pastor me that. It was. Hello? Hello, Papa. Yes, sir. I'm happy to come. And council. Abaya da wase ene me futia wo dia maye. Amen. Na me so me taxi driver aya na me fa passenger ya me ta no mo chenya me asem. Very good. Na na dia abaya di Kristo fo atem di. Ke to di Kristo ni kra on pese obeti. Ne brana su. Sabe na wu preach ya se Kristo fo ya bra ba ye body ya se fo ye na ye su ye. Nti ono ni ndi no Kristo ni ya sinu. Nti ama Kristo kra no wani ni. So for be na fa kwa no so ntida o yesa. Wa tre mi prince ono onyi Kristo nti on so nyame. On so nyame na Kristo fo ko nti no gidie ya da se sana je so ma so Kristo. Ya so de be tumi ya ka de tre no nti ya me defenne Kristo sa topic yesi. Ya ma ya be mu ya da ko so aka se mo no. Amen. On council. No ma on kwate. Enti onyi ni se nyankopɔ kra o ba bi kra. Onyi ni kura. Eti ono ale ne ho ba wi ase wa. Ote owu kura no owu ati kura ba ni hu ti se be ya wu ti kura no bi ase ni ho. Owu afa ho adi. Ya we na ye somo no no. Ni nimu no, ono nsu nimu no. Nde e bi na ade a we nimu no no ogbo jibi. Aba we onwe no wiye kakra na ebi ana ne bre na nsu ebi so ana wasi owu okwa mu. Because ebi ana wasi owu okwa because onipa bi ebewu anu ogini. Papa ya be 23 years. Nyono a bibi na ajeje no why? Nyane pe. Yawe kura no ohu yawe yewo no ni di no wa da shi on fa na ni hu no no nipa ne na ma ta so no ana ohu no nke nipa na eze otie nipa no do nipa no obibi a oye ma nipa na yawe na ye tori ana ye okotie nipa ya Kristo ko ye teti wo mo ye tori a yawe ho ani yawe we share the BM1 go to Aman Mami wife 14 verse 1. Psalm 14. Psalm 14 verse number 1. Also mean country sister ni saying. Odwentwie si na. Odwentwie ba no se na kuma mu se. Onyankopɔn bi ni ho. Onyankopɔn bi ani ho. Odwentwie wagimi chan kwasea. Ano se Nyankopɔn bi ani ono san ye oba aka ho. We share na ka che ni say Proverbs 39 yanko 90 yanko. Proverbs chapter 9. Go. Verse number 13. Kanenko. What's Saba wa no titact mu ye krodo no. Oya ba kwasia. Oya kasafo hunu kwa. Tibo nkoso a. Onimu hwe. Onimu nyansa bia. So onimu nyansa honkon ka se ono ba besia ne kasa ase. Sa de o mema kukuduro fi ne ekeka ase. Oba de wuka we bia agede yi. Oba de okeka we bisai. Ema de sika mu de nkamu ya mu abada ye. Na wey ba besia. Aba anya nipo bibi na yiji no obi wa ni kwa obefa so Nyankopɔn betua de kani Papa ya drive ya dima ye taxi ya kan krofo no Ise ko nkro ni abi ogina so na tete ya we no kra we ni se ni patenya na ha eji ya we on ke da na eji Nyankopɔn so wa ni se wo ni ya na wo ho ye no nwa hwe mo ka di opekra Hebrews chapter 9 verses number 27. Hebrews chapter 9 verse number 27. The Bible has me okan here. What's it? And da ho so ni pa preku. Da ho mo ni pa bia so be wu preku. Na ni wo achi no. Wo na achi no. Atemu. There is accountability. Atemu o bia nkom mai. Ntopa
so atemu ni wa onfa no ko di kwahye friend say taxi no o spark na kwa onfa no tin chop last time 2 Corinthians 5:10 kami anko the etwase ye nyina ye complete Christian temu obianya adona ni pedua so ba ye no papa boni o say yo ye no be busu dai akonta yes yeah wasi ni pewu anu awu kaka me catch on who can Isaiah 28 verse number 18 Isaiah chapter 28 verse number 18 money owu abram so be go akoda just like that money asama no kasa seri na owu no be akodina sam keke wafa no wadu asama ndo she imply petro so see you aba ye de bon samanfo se twamu a aba ni twamu a ebe fa mo ebe bon efise anopa awia anajo ene be twamu 3 times a day na eho kase ya no u breakfast u benya u lunch u benya u supper pepe go awa mo say yes sabra mi kasi ya bu obi ni tokura nya dai enyo no hello Zafo. yes sir Ya we asu de ka o. enka so Ya friend de jam me preku atama. Me da se o ma e se ya nyumre. Na ade ba ko ambese me trene se Deuteronomy 22 verse 5 no. yeah Say or buy say atare se ne sa ne mane o me bese me hu se sala no me ma die na ma die nko ana se bi bese me hu se o ba bu se o be ma atare sada ana o ba se sada o ba die ke bi bi ta o me ye otiji sa beto why na me catch you playing da bie nu aye mattresses flap na ko benkum e bo coin ekoni for me ma dia abrofo na pam trousers no mo de flap no kwa no o mo ye ma lefty for no mo ye dinu dia kwa anya ma dia ye ni mattresses ho me ma jokoto wai ma mo jokoto wai ayin fe jokoto no ayam panyifo hye ma dia wai aso no na bese me they own teachings etofamu abe ubaba nsema ma oba ade nyankopon na to ko ade ba ko ne de lockdown na corona la wa e fa tete ye na ba di e ti na mi ate e wu mi se obre o e da wo mu e bra ni ko na ba di e ti na mi ate mpa te brezi na ba wie mu hyeda nti o obi anwe no yie na de sense on asa agragro o de e ko e bo aye so fa mi e ti o e ti na mi ate ba ju se kire mbem no mu tie ni kakadia mu awo obi no nyankopon pese ye wa pese ye tie ni nsam ya sesa ya dwene na bibisi a ne die na wo mu na tie no atime nyankwa cause ya we man bi wo no e bia na de abai de die kire so siri sa eso na bia wo boya no se ne ma tie ni de o tie o menu o fast but no en tie ni de o mekoso trombo ni because o can the book of Revelation o se do ye fi nyafi do ye konkonya ko yen kan nyanko Revelation okay kan nyanko okay do ye fi nyafi do ye konkonya ko tu be say do ye fi no 22 verse number 11 down no koso o se de otrenentene na do ye fi no do ye fi so onye fi ara tu be say ye ka do no fi o ya konkro no sa bre ni re fi ni wa o tie no na ni ba no so na do ye fi ni de onye fi ara o ye ni dan o pa yamba bu ni fa gu bantuam na fa san do ye konkro ba pia ba yes da do ye konkro no de o ko so nya konkro o be bright answer with the gold I will read ejemu no e fe na e be hire mo no onu no wanu no watu ana mompa ba do e fi no kai e fe kwa no wajiga mo hwe aso wonu e fe no ba wu corona babies to onye we oni wo di hia ge wo de ba yire no o hia wo ba nyim no onye hia wo ba nyim no o wu COVID-19 gas o chesi COVID-19 gas akwa wu corona babies yes obisili motive no amen amen Hello. yes madam Hello, Papa. Oba de nyame nchira ma me wase. onjira nso mami Oye ade bebre. Oba de wa na ya ade. Bai wasakra mi bebre. amen Aya na wo kasa mi Yehudi in some way now Bible no na ya mo ya press down checking together give and shall be giving you one of katre. Press down checking together one of katre. Papa, na mi nchira ma me wase. yes wo Onye okese.
Na me wa kuma so ade ba ko me bi say wo so wo Bible school no wo training ba me pese mi nsu mbesua ni. David, Emma be training you ana me train say on be organize ma. We mean train about of vanguards of war. Yeah. As you say, business of catching president, giving, no more G and some scatter, I'm catching train. And to send some I walk at train. In some way, Sacra, Jane, Kakuma, making in Sacra through wool and your Jirem. It shall be well with you, prosper, press down, take it together. I don't want to catch train. What then I mean, what's it? Oh, you ask Now, your see your best friends are one of your also. No, give your granted you to my none of them home by mine. Amen. Amen. Obadi Ishrabe. When you are Kumaswadi, oh dear, Obadi, Obamaye. And more from dear, I'm here to support the word of God and Yangoponi ministry. Hello. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Good evening. Hello? Yes, I'm Metonka. Hello? Yes, I'm Metonka. Good evening. I thought to make a taxi for Bramo. Meet you, Brown for. I thought you, the baby David. Meet you. I thought you, I said, I'm making the sound. Meet you. Hello? Open your Kasawai. Okay, yo. But oh, I don't know and come back to the war. Then come back with my what about you are? What anymore? Eddie, Let me sit there. Patrol teach Diane, Madaruma. So, Diane, for Diane, but wait. Me teach Diane, no, I mean, cut Diane once a month, Miss Rowe. Miss Rowe, or Diane, one man can TV soon radio, so what? Miss Rowe, your secret is your power. Muna mo yema so for born ni twamo no mo na mo dem woko uwi anu aka jo say okay daya usu yi to webra fabra be mfanya ene me mfa ma ho no na de woko mesra oso daya na daya no me ma first aid oso daya na daya no on ties ni huma wa bo negative and positive prayer awurade ye wa mesra daya ya mafi mesra say yo how ni musomi na be makwame me mfo so bi na di o how bra me e ba me so a twitwa me jemi firim say ensha so a bi ensha pono fama me we o so a we egu kentem e da commission house akoma so fo so onye na twa me hello Pastor Kasawai. Hello. Yes sir. About good evening. Good evening sir. How? You are sure what? On chance man. Oh yeah, Juma. Amen. When I just away, I remember. Amen. Yeah, I'm sure what me. I'm sure I will start taking it. It's me, she. I think from near service with Christo. Because I'm in Rati 5. But about the person is at Samako. Did you? The only of which you own. At the Jamaica, that's it. You know. That's only in Panis, you see a banana. Uni bani then. Nippana for your food. And I only sit down about food. A banana. Wa fe furu wa kwa enu ade. About the Debbie. Na wo dem we maternity home. Honey adi awo. Debbie. Manu kwa ma me njai. Ọ̀pọ̀ ma mi jẹ́ sọ ọba ha náà sọ mẹ́ ṣe ẹ̀gbọ́n ní àná. Ọ̀pọ̀ ma mi jẹ́ náà yẹ́ di Ọba ha ẹ̀gbọ́n ní àná. Owó no díẹ̀ náà yẹ́ ọ̀. Oh, ọbẹ̀ tí ní ọmọ náà ayé bìá ni. Ọ̀pẹ̀ fún ọ́nù bẹ̀ sí ní ẹ̀ ma. Tìmú ọ̀dín pa. Sọ ọ̀pẹ̀ náà sẹ́ ṣùtù nù, tí náà yẹ sá. Kọ́kọ́ yẹn ni wọ́n adìẹ, wọ́n ní sọ ọ̀pẹ̀ sọ ní tìrà. Kọ́kọ́ yẹn ni wọ́n adìẹ. Agba jaman de di ka oba na nyim na matu wuti waka ju sagika nsem gu wanka sa tri so unze dia wo ye no pom so di ma ho ye nko exodus Oh, apostle papa oh say
Inyamani yefia oba beti nyamani nkwa na asa na kiko. We open for safu say yama. Ye no wade na hu so de nete ya wo yire no. Anya o se so kaya. Ka Bible ni anko. Oba no anyim na tie Bible ni anko. 22 verses number 16. Verse number 16. O se me nka se de. So obi ko dada. What dada ba wa ni na kwa. Wanyim na wonyi na wade. Na won ne da. Na ne tifia. Ene mani tira de. Ko ko mani tira de keke. Na ware no. Na ware na. Apostle Dasi. Na apostle say oba hu ya yenye no ade. When the catch us oba hu ya yenye no ade. Quotation by. So oba nya ye na dis ade o da beto o. When the cast answer me chire wo. When the woman wanyim na ma na kwanya boso me dodo nte na wo kasa no. Di ase twa no won no. Wanyim first man second man third man na the funa bo he. Apostle, one way about food. I use my Back up, I one shot. I want you mean. Massa, one shot, two shot, how many work runner? Quaquay no idea. Be right or no more, be two no Albania some more. Wouldn't you catch your plane? On the board catching and what it, Unimua. Could be a butcher for the Tracy. Hello. Hello, good evening. Good evening. But I want to say, about the Nadumo. can you say about no some Oh, insurance you. Kuse, lie way pa, they are too for as a crow is a cow. You can send a crown one out of bag of coffee. Because you said that's in there. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Apostle. Me tiu pa. I hope you no. I am there. Amen. You'll be the friend Moses. Madam for the friend Isaac and Hey. Joe topper engine. Top papa the way they move and change. Hello. Hello. And council. About the Nadumo. Meet you. What's it? Quotation by John 30. 30. John 13 verse 1. I hold there. Used to people, I know it's not for a trade, you know, more of an afternoon. I am a follow at the room because or where What's the ISR? Another me preachy fuck we pass over one team on. My preacher found that why. Oh, okay, no, okay. Oko YouTube abenya. Why? Mati. Hello. Yeah. With you. Yeah. Because about the inside. Amen. That's why I tell you, Madina. Don't so now military program radio station, you know. Asama asofo me ka say ye wo samampa enti say o samai enti na me bisa say o samai so bible me say wo samampa me wo samampa ni na o ti de information eba boa onu ye samampa be boa ngrofo osofo ne fresh samampa papa mamo
I think you were some ampani or some ampani. Or the summer ampani bonnie or the omo ya dear we are here. I think some ampani or no rubber. Hey, as I see so. Yanko Proverbs chapter 9, verses number 18. Proverbs chapter 9. Go. Verse number 18. Me tell you some man for why. What is say some man for? I say some man for Bible say ya titi say some man for. Asaman de bunu. Na momo wa saman do bunu. Ene yehio mu nyina. Ene apo mu nyina no ho. Ba ko kure no ba top wa. Obi pie wa no wa e ba ivo. So e papa so e boni o. Oba e die wa. Mami. Ben kon kwaje sama boni wa papa wa die bia wate. Ye gi ade free the creator no ho. Ye nyim fin sama mfo. Ene tense kan pa so se emua se se bia. Mintini yo you back man. Online munya iti fasa man dia na sa wai. Mintini yo kan wo se Mr. wa yanko Sam. Hwe amobi hwe asofo no me bad. Aposum nyema no da so wo kuma. Di sama be represi abosum nyema se ya wasama mpa bi a odi nhyiraba won kunku ni adwuma bi aye masese sama na agi adwuma ne ye samanfo na agi adwuma ne ye sana moye sama mo di Holy Ghost abe repress Holy Spirit asoni bi amuka Holy Ghost bia mo pe ba bi fast Yesu wasifam sama ben no aye kronkron. What the Holy Ghost can watch in here? Saman kron. Asaman ben why kron. What did you want so them one? Can quotation mam near Isaiah 43. Isaiah saw them from wa. Any kutum parish ya. Kutum parish ya babia. Nyankopon ma. Isa sabusima so for. And so for kutum musma betra so them my friends sabusima ba so them. And I do some near to the Holy Ghost. But the Holy Ghost fire! Holy Ghost! Fire! Asaman kron. Oja! What you can do here? You were Holy Spirit. Yes. And your bad spirit. You need Holy Ghost. And King James you go on the try there. Open the translate here. When you told me answer, me teach me baby preaching 8 kingdoms. Oh yes. We at it. What about say yes, Bible no. Konfobia yemu adwuma papa. O de munya bote. Mon so masere. Saturday na metimi aba Sunday. Kitwa bi ensa. Oba de ensa. De wodi be adoye no. Na wodi be yiwu anu da achi. On ton twene. Debi. Akra na adetwe. Yes. Akra na adetwe. O twu nu e bi afri boni ma papa mu. Hello? Hello. Yes sir. Good evening. Good evening sir. But the presentation, the best way than doing. With you. Apostle Yamisha, the body in Uncle Shop. Amen. Because what he and maybe I'm a coronavirus, a hard idea that a boy of one is. Amen. So a hard idea that a boy and the every near Star what would be friends if they won't say, I'm back. But the career doesn't. The main won't come over. Because you're near the whole body and go on show. So on question. Yeah, more about the say, because I'm more about that. Or two seasons or one big one go over. A body and go on show. This is what I carry away with me the other 40 years. A lady at the 40. I'm going to show. No sound. Let them see. No quench. Young for it. Mr. Wa, young for it. In your woman and so. Move ready. Yeah, I'm right life. Amen. We have a child, million in Ketuan Bible readers. Yeah, I'm missing. Yeah. I show someone I'm here so. And I'm here, and I bought Jimmy Berlin. Amen. He's up as all kind of I say, and I acquire guy yo. Oh, my gosh, was some to swear. And I got crack. I don't go on a hygiene, but a hygiene, sir. Hygiene, but a hygiene.
Yes, I mean, I be because they do the others or no other problem. I know they me kase me jaya na say me artist be brother me the dada me guso say na me ya do na so ti me free ho dey na ti me free ti me chiao na me chia sorry so na me call Ghana Christ Eater therefore e wo Achimota branch ni Okomlebe chiao bia ti apostle bet me cancel about the inshallah but inshallah you akuma so ade na oncho free boni fanu konkru me guso no deliver us me konkru amerati amen amen me konkru amaratio enam apostle wokoso me konkru amerati me konkru amaya papa ene enyumere nyame onhyirawo nhyirawo Confirm free adomu, confirm kwadomu. Amen. Oh my ye shira and then you ring. And you say media can be perfect. And so Sab Matosini whenever be able that they be a was someone a kenyame. And mammy who me yarisa. Me say papa yaribi or Miss Woody be a bit was in Bianam. But then Papa touch will be an. It must a gradual gathering. Me yare sano kwa ne kofom wasem no yuja wasem no eye tese ayem ade a papa ayem dadwene ba nyame onhiraw abdume abome ama enema rebe abama brabo mu a maye nhira odo enema nyeboko sade ne so mo jide say as time goes on and break on and now wasem no suntino Papa, may ye couldn't differ. Amen. Papa, Bomodia say a rebel from Nayapagana. Bayana a boss. Amen. Papa, no more to sin, no more to sinning. Now was some Papa, Yami was sure 1 pound quadroom, 1 fair doom quadroom. We be a was a soup on the piano. Apo piano masa nipa no onyamene nini masa nipa no nyamene ne nkasa masa nipa no ontwe no mfiri bone ho papa aseda enka ho aseda nka yawe aseda nka body nyankopon oba wakoa na nakwesi yebo a mekasa firi Dubai medas abadi nhyira bebre wati onye wakoma so ade ma why hello Pastor, good evening. Hello. Hey, Nami. Hello. 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 Pastor, good evening. Hey, Nami, I want to know powerful nina. And then dear me who dream me, Papa. Quotations do on my you know. She said, Minty be cried our Bible no more. First name say, who preaching at me shower. Name say, now apostle the Bible is different and now say. Because in some our cano, I am in mood. Meaning, I had reading our Bible more. Titi and now somewhere by Apostle Yamisha. And the woman me won't dream me, Papa. Na ama many apa me so. Ade bi o wa na me ya na me nim se eye bone kwa so ana bibi sabatene wo mani aba me ho so wo bie ma dwenem Apostle nyame onsho pa onfo wo free atomo enkwa atomo nyame onsho bebre because free Germany ye frame amamposa nyame nsho am about the issue but in share bebre no nyu akoma so ade ma hello. Hello, Apostle. Yes, sir. My pastor, good evening. I'm Wadi Nyakopon. Onshira. Ubie yeni, ubie wiasi eni, ubie omangana yeni papa. Yayira yefraya hon a Christopher enso yaye emama bia ensem fata. Bone ana yedi enso na yede Christo som ekata
yɛni ɛne ade ato me apostle abɔde Nyankopɔn na wɔyɛkyi me afiri mu mehu sɛ wɔne bi na wɔde ama me kasa firi Dubai ɛnɛ maanyɛ adwuma na mewɔ off na me se mekɔ kurom akɔyɛ adeɛ mewisu bicycle na medro traffic light signal asɔ ama enipa yɛtwam na medro zebra crossing medi enipa tu akyi deɛ odi kan no wɔnante deɛ ɔtɔ so ɛyisu bike ɛna me so meyisu bike cars na wɔn fa zebra crossing ne nyinaa wɔn stɔpo ama nipa tu no ɛyɛ sɛ wɔn stɔpo ma yɛ atwam no first two na wɔn di m'anim na wɔn atwam me nko ara meduru so a car no atu abɛbɔ ma hwe wɔ nyame nko ara nyɛ saa deɛ a nti ɛsrɛ ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn sɛ bɔne biara ɛte yɛ mu a yɛkɔ a na yɛasa bɛtena mu ɔnom yɛ no ɔmfa nkyɛ because yɛyera na driver ne no menkɔbusa na lucky no kom na ɔno so yɛ Ghana ne te sɛ me a so ɔbɛka sɛ memfa nkyɛ no na saa nkɔfoɔ tu na ɔmotwaa mu no deɛ wɔhu wɔ mo na me deɛ wɔahume mekyerɛ sɛ ɔbɔ adeɛ no ɔbɔ ɛkɔkɔ nti mesrɛ ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn sɛ bɔne biara yɛtim a yɛntimi nyan no ɔno asɔfoɔ Awurade no ɔno mmoa yɛ na ɔmfa yɛ bɔne nyinaa nkyɛeɛ Nyankopɔn nhyira wo apostle ɔnyɛ ɔkɛse ɔnhyira wo so tiri nkwa ayɛ ni nkamfo nka ɔsumi a wosumi ɛbɔn ɔsum proyo gani free mo asane wiye na ba ɔsumi a wosumi ɛbɔn ɔsum proyo minia gani asane wiye na ba minia gani asane wiye na ba minia gani asane wiye na ba apostle okun agyemang okun gyeneman awie yembre Nyankopɔn de wa ma yɛsɛ bra na bɛko fɛnsɛm papa ne bɛko na fagye ɔman Ghana nya yɛ krado a yɛtiewu nya yɛ wa mana no nya yɛ wɔ Ghana wiasa afa na nyinaa apostle yɛde nkyia kɛse fro soso Nyankopɔn hɔ yɛde ma wo ne waboafoɔ yɛsrɛ Awurade sɛ ɔnhyira wo ne waboafoɔ wakenkafoɔ wɔn a wɔn yi bi de bɔ Nyankopɔn adwuma donors we thank you too sɛ nka mo so mo anyi bi amboa Nyame adwuma nka na ebia nka yante apostle ne Nyame nhyira mo so a mo so mo yi bi ebu Nyankopɔn adwuma Nyankopɔn nhyira mo apostle na so de nsɛm papa na abrɛ yɛn holiness and sanctification. I like the word holiness and sanctification. The Bible says without holiness no one can see God. Very good. Now papa there be a menyen krofo ye nkyerkyera me asema me catch on say me fa brem no e mani pa no bebre wo ka ho de but leaders na so na ban leaders no are the people who are sending these people into hell. The leaders are leading these people into their hell, into the grave. Woman papa na wo konsola hwe yes me jira kote preacher wo preach wo quotation kra no ma kan be say 25 papa me se wo kɔ asɔre ba kon asɔre one quotation na wow bobo nse ba ma wo se ma ka cho se me dia me to nwom nti me console so wo Germany ha me kɔ preach me kɔ to nwom ma wo na wa ebi wa me to nwom na me to ana ma asɔre na ma ba fa bas be fi because concert na wo mo ye Yankopɔn hyira wo edia Yankopɔn hyira Isaac Germany Yamin hyira wo hyira Isaac obadi hyira we bring onye wa kuma so ade ma hello. Good evening, Apostle. Good evening. Obadi Nadum. Apostle, Yamin hyira Yamin tun kom na ma kontenten. Amen. Apostle, and that's the way so there e ye di twam
yɛ di twam na ɛwura ho anwummerɛ paa na mesɛ Nyankopɔn sɛ ɔma mentimi ɛnyɛ dɛn ɛntɔ nkɔ so ɛnsom no nkɔ awieeɛ ɛna asɛm no yɛdi twam apɔsɔ Nyame nhyira wo Nyame nka ho na ma ahoɔden ɔma wonni nkonim ɛwɔ tamfo nyinaa so Nyame ma wo nyansa a ɛmu dɔ ɛkyɛn nyansa nyinaa Nyame ma wo ahoɔden ɛne nyansa wode ma Solomon ɛne Moses no ɔma wo saa nyansa no na ɔma nkwantenten na tɔkɔ so a kyɛ yɛ nkwagye kwan Nyame nhyira wo meda wase mekyia mu nyinaa ɛne nkenkanfo no nyinaa ɔkɔda no wɔ no bye bye Bana wabadi nhyira wo mekyia me mɛsɛ wo yitili nyinaa Papa obani o Eva from US and then papa wa me nhyira dane da nyina me se onyame nhyira oma ahoɔden oma wonyi mfiri adom nkɔ adom Elohim Yahweh ɔne ne dɔba Yeshua Messiah amen oma wonyi mfiri adom nkɔ adom omo ahoɔden ne Miss Pastor Mensa say oma mi di asasa wa happy Sabbath day Saturday bia nyame nhyira mo ne amoyɛ bo nyame adwuma no asɔre da mi so oma sɛ o de adani dwadie praise me se papa me ne mi kunu ne yakɔ asɔre US ye tara yo se me ma asɔre da mu bi mi se adan o se me ma so fu da bia kwan nyame frɛ no ho asɛm nko ana wɔka ana wogya asɔre ne yankɔ bi na ɛkyerɛ no bɛhwehwɛ wo YouTube ye hu 2014 mu ana ya hwɛ wa ɛne ye hu ɛde atenetene abrabɔ ne yakɔ nyina then na masem se onyame nhyira wo Elohim omo ahoɔden na de obɛhyehyɛ ti obiara no onyankopɔn bɛmena sa kɔ no so motiri mu po nyina bɛkwa sɛ de ɔbɔ ade nyankopɔn ama wangu ɛwɔ abra adwenedwene adwenpɔ bɔne fa ho no na wote asie na dane da nyina wonya nsɛm kama wo mane adidi mi no onyame nti na nim nkyira wo ɔbɔ ade nya wo kɛseɛ amen na dane da nyina fa wo nsɛm ma wo ma papa baba ɔbɔ ade nhyira bebree no nhyira wo ne wura nyina ɔnyɛ makoma so ade mame Apostle, good evening. Nyankopɔn adom mabɔade yawe adom nti bibia bɔkɔ Apostle nyame nhyira ɛnɛ nso de ɛdi twam koraa oh Apostle mabɔade yawe wo nhyira wo ma yɛn paa ne adom ne nyansa a wɔde adom wo a abena bi nyina ma yɛn asɛm foforɔ and then so the holiness and sanctification they are not dene no cry you Christ of who nya ewiase for Christ ne be kwa so wa painting and ko wa se ne ni gon na the chewing gum pot ne chaw ya di mu nya ko ne sera ho ko ni no okay so dem no the enim ho pe ehwe so for ne to me nka apostle nyame sera mo ahoden omo oni waken kamfo ni nyina nyame abena bedu Ghana de a wa sore dan de em se me ne wa na betre na ja nso nyame nam so obo de ya we nam so na me nso metimi abedi sofo ewo wa sore dan wo ewo wei o branches ni bi mani ji won church ne ho ne me pe wo som na nkasa nti obo de ya we won nhyira so mame no baby siege na sorry to play now they are better to Facebook with 3 yellow ada akwashe Brazil yellow white no they to akukaze nyankopo wa short musicians well hello no I just nyankopo wa short singers yeah pastor Bajani Kasafi UK with you Pastor Kasa you fence preaching no pa amen everything ni apostle Kasa apostle ni Kasa hey apostle yami nshira pa o nshira so mami me say ya me ta test to kakra amen the friend Eric amen Kasa free UK with you the yami nshira won count o nshira so mami me dia with you me Sabbath keeper is called 7 Adventist very good na preaching no me just say ye nyina ye 7 Adventist in ye keep Sabbath in no I say we preaching na link kitche say ene ka pepe me hu de ben kakura amen ko techi bi okra na me hu da amen ne me bi wo on man ti amamanya ne me bi attach me che say me ye preaching kakra bi a ye Sabbath school a che say
ama me hunu ne ma eni so bebre ya me chira papa onka ho na yebete onka so amen na me ne me wife so ye ko yenye free lockdown no mu a obeti enka why obade nchira bebre na onyima ko aso ade ma onka ho na no bi say me ya yibi ba da ye bi so da ye bi fa ho but me ntimi nka na mate benim say me test o DS metie test o do bia obo ho po bia no ai nyame di udi otamfo no so nkonim metie da no ye bom pa yen so ye de wo hye Yakobon se nua na se itumi bia kotia obiara no atamfo no nsa bebregu amen amen ka ho ono mo no nhira wo ne o pastor sinketu ni nyina amen 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 eso no obade na so onye ye bambo epore ni o mabo enso no tweji ampo ye o makwan ya Good evening. Good evening. Ubenio, I'm up on Texas. Na yada Yehovah say, and then some power, the anamoso, at their brain, and near tearful, I know a so funny in a used to see, and the Yehovah na and that day, and some I will foul, so I will bet church in a dear. Edimu pa na ene mesua nyema bebre say e wo say yeso aba say de be ya yetimi aso onyankopon yawe eni yedase bebre yawe nyame onhira wo oni wasofo ni nyina na odabia wo mama hoden a mo betimi e de abekyerekye yawe nyame onhira wo amen amen onka Paul be abo bia de obebregu masa wa hihye bia be ya jai na sesa wa dwele keke na djuma ni jato na wuntimi nye apostle wa de nchi so hene asomdwe enkan no aboafo ni nyina obade won hiro bebre ni dan nyina mo wa msuma hoden afa asem ne bre nyame on hiro nyame pese mi bisa se e ma kronkron na no mo wo bible mu no apostle na omo sha trouser na me de ho migina ho na omo ye mo makeups ne niema bia na ombo rasta gu o machi ana nkombe baba ye nke ye be kan wo babum so omo ye e ma kronkron fo apostle mbesa mi san bi sa biom se ma kronkron na awonni ho ana because aduchire hai ami we se wudi adanse bi na okachiro obi se eni kwansa oba sha trouser anu yi amena fofo ndi yi mi ne se eni nka abrofo ni nyina nko heaven na nye trouser she na nyame di bebu ya ten na me ka che on se ni nyina wo bible no mu o se oba obehye beri ma de eye nyame achi wade bible nso ade bia eye nyame achi wade bia wo se wo chiri ti mayam fanka no so mi so ni se omwaye won kan ye ho dani da nyina ne yenya asem tiefo ne yefo na wo kan om de yi wo mo ho ano obi hu me kura asem hye skirt ana say straight dress eboma na wo de awon no na me ka che ne say wa ha ho pa because mra na me yesa na ye ma na me jaye me hu say me hye straight dress ana skirt tenten kwa na me ji me boot a mentia wono kra na first na me sha trouser de na me ha me ho papa so nya me onhira bebre onhira asumai ba de onhira bebre ba chimpa na bisaye no bele so she try san ko yin say yesu da I'm telling you are the Israelites known to and anansenas no start say to maza mun fansam yi mun wanu o kan 1 Timothy chapter 2 verse 9 1 Timothy 2 verse 9. Verse 9. Was saranso na mansion tade ese. Ma mansion tade e den. Ese. Ma mansion tade ese. Na mo fo ni ewuade. Na mo ma ni wuade wati. Mo fa biade. Na de nye to aso biom. Was ye ni adwumutie. Fa adwumutie. Enki ka mo ho. Na mo fa mo bra. Enye mesawo. Na mo nyai abuade wo ye mabo. Ko. Anasika. Ko anahwene pa anantade e wo buom. Tade e wo buom. Na mom nyuma pa ese ma wo nyame so pa. Ese ma wo nyame so pa. E kire. The man here so achi o pa kokai e look chapter 2 verse 8 and 2 kan yango Luke chapter 8
verse number 2 yeah what's na ni maybe a wasa won ahomoni na maybe dinachi a wasa won ahomoni ebi ahomre osebi yare ebi ni Maria Mary our friend Magdalene Mary friend Magdalene ahomoni so free ni mo ahomoni so free eni Johanna dinachi Herod fie pani kusa yiri eni Susana afufo bebre dinachi wodi wa hode esum adwuma no o ka se be ni Yesu aji aba me ni Yesu aji o jewe let us praise the Lord. Amen. Apostle nyame shira pa on the message adebaye. Amen. Na atoma koma so pa. Me pa cho me o question me bi am pese me bisa. Itio. About trousers shin no me pese o ma me quotation fufra a back and apart from Deuteronomy no. And you dey voice with me go to 2 year. O se sa o kata oti so. Abre bi abeko nyame fia na say edi kwan so kata otriso me da asenya me nhira go to yanko 1 Corinthians go to we medical yibia badada yes you know obeti no so 1 Corinthians 11 verse 2 mi mo ese Paul say mi mo ese ka mi ade nyina na mo kwati tisem a mi mi share mo nsa no na mi pese mo hunu se oberima biara tri eni Kristo na oba tri ni oberima na Kristo tri ni onyankopon oberima biara ore bon pai ana o hyenkom na wakata ni tri so no oni ni tri ni na oba biara bon pai ana o hyenkom na ni tri so da ho no onu so ni tri ni wa mo ni tikwa tiaye o si ba ne anya dan wa mo ne te kwa ba ba kwa so dia wo bompai wo kwa so na wo nkata utitu no yembo wo nkata utitu anya dan wa mo te kwa yembo ti kwa na se oba na nkata ni triso a o si wa nkata utitu wa mo ne te kwa nso na se yo ba ne ni wu e pa cho tie twi no member so fa ne nkancho se e kata so ne ye wu yeah se ye wu nwi ye tie ai na se e yo ba ne ni wu tie se o so fo ne dada se ye wu nwi se ye oba na ni wu se obetwitwa ne trinwi a obetwitwa ne trinwi ana so obeyi a ana obeyi ne trinwi a enie on kata ne triso ndi se wo so fo ne ka se enwi no ene da mo se nkata so a ene ne die se no ne nkata so a no se wa nkata so ye ntwa trinwi mu a ne nyi be yem ye ntwa ntu no enu tire se so oba nya ne triso to me nya ne triso to me ai ye nkata so abofo nti nya usofo nti hello Messi, anya sasa bonse mudufu susu bonse man bon anya ne bon enimpa bon abaka modu abaka apostol ko AGYEMANG do Messi yankopon a ontwe ne butu nkukure ba se ontutu nkese commander training college bi pokasrasi apostol yankopon nso papa wende nyumri eyode nyumri so kwajesem ada brain ameme you topic me holiness and sanctification ahotewe na no konkron amama egbe no nyu papa asofu okoni bi binum wone na namado amama sisi nyu ade na nyu adawo bompe mesa abina abina kopon mo awode nyanse nyimisi de butum na efi asana aba ne tum na jin kwaje moti na da abana na inyenum so yere ayire yutum na atase na ya ne yefo ne yutum na efi ewe yimbe no yen yankopon atunsi didi yankopon ni so apostle ofem ko bram kese fi bukom hello Uncle Gabriel kase bukom yeah go anyway hello Uncle they will go to your foreign yeah apostle yes Yehowa enkoso enyemo akese pa amen akabensini oh apostle ene one my to make I want to make prayer so we back a sket this I will share trap I'm so proud and apostle a true what yeah ne den Bompire na nunu oba de na ngase ni unkita won ni waduma sam obi si o share skirt obi timi share hello apostle nyami shira o shira so me share da ye wuti siye nyami share oh kose apostle nyami shira pa mpacho wo
page our Bible na me nhwe Bible na chi na me hu ade kode ya kyerɛ Bible na chi na me nhwe Bible no say sometimes no amanfo come back me me impact ma me nhwe Bible na chi na me hu ade kode o ma kyerɛ Bible na chi why na me nhwe why na mayira che apostle nyame nhyira wo mimi di no matro nyame nhyira wo ankasa wodi ma me nhwe o Bible na chi ni hu ade kode ya kyerɛ Bible na chi why Genesis na maybe say min ma be be one match about to pass okay minti bi da min be crop free asum crop free ba de min sira ma min hwe Bible na chi why nyame nhyira Maxwell ni from kaka ana tire kronkron akankasem eno ani enye bufuru bia da de ya Ghana fo nyina ka bia ne ebia na ekan mafa o de a kire hello wa wonti ase no eya to bibra mi na me ugba na odu dia ba say di e kan e just say we ko jo mensa ba abo no na otoba ni e kan hello se boso me soa que trabinya no me dimbre mo na mo so mo de mo de cancer no ma inipeti fise ona mo kan kwaji asempa na me nhyira mo pi mo nyira mo na mo nyina si di wiase na dun de aedin yesre mo a onkoso on france parsi emrana inipenti nipa kondo sans mbisi amen kamo yesu di amen. Hello, Papa. Mona Juma. Amen. Pastor Mr. Pastor Chei. Dobade nase. Na megina kase so ada aboafo na etiefo inanse. Obi biara wotumi egi ne sempo ne teku ade abo adwumadi se na ebeya dobade elehim yawe asampa no ebekọ amansan nyina manama nyina amayen so ananka yayira na yentin sempa te sei we oso wuntimi ntue bia na obi ya no abona baso enam nadum so anam nakoa apostle OKOH dynamic preacher papa ayawa amen obade ankama hu na asemi wa na papa ye mehi na mnim se wo de wontumi nka aden obia fra na omodo tutu akoso de ononim ye ntwampo am ya na ye mehi metira na omde ono preaching ben no preaching e kura metina medina TV so obotum ebitimi ana oh aya no mo nhwe na mo bofra mo nkan wasam mo mfa pastor we Ghana ho sa preaching we anka bono edo so ono mesana na wan tu na akoso we preaching ben no preaching bia na family ono so guso ono so ye ni family islam oyedi obetumi aye mo de toto aso bi nkwase ade ho a Good evening, Apostle. Daniel Madrid. Adwumantino normally now during the week, you know, me say message in the almost. But me go so me to this year na so over the weekend and I make that you powerful. Na nyame ko so nhirawo. Ewo nyame asema okoso ka train. Ye. Itutu ya na mo si nyame kwan so. Na nokrenie obi abeti obi ana se no epim ne kana koma yie most especially me entino ye bakoso aso asene aboa ama bakoso akanyame ase no ache yen very soon ya beti men kandan Madrid baba so nyame chira baba na no body insha bebre mo amugo Spain ya boa ye ho no ye onya ba bi wo Madrid aw ye hia ti wo nko ana pese woni yesumu a epon afre ya e di na ma de be ma o Italy so a the same thing you London for so yesremu a wo abenya ba bi no aye hunu sense o ma do so pa na Germany for so sa
na US so the same thing obi ntuni hu si wo bad inshallah. Hello Apostle Mpacha your family awo na mfrefi Italy bad inshallah ne question onyankopɔn te asefo nhyira yawe onhyira pa obo ade no onhyira amen onye wo kese amen oma osofi adum fa wonko adum oma wonyini nche na nokranie me tie wa chapa me tie from Peace FM. Wow, that was 2014 mo wow tie wa abi okwa na me tie wa me kwa so kwa na my late na me ncha de safu yo wa ncha de me be share wo YouTube na feel ho no me start follow me tie won church wo church yen na aye no kre se ya wa frawa enso so ye kese eda wona ya wa frawa mo dia ya wa enfre wo se hwenia ya wa na mo so oya ebro adwene ntiases enkwache sama emani pefi boni mu eno na ya wa na mo so edi braya bibiara onyame onshira pastor Mensa na onshira pastor Chinso na me onshira mu nyina ya da mase na me shira mu pa se mo na so de nkyerɛkyerɛ ebreye na anu se mi tie nkyerɛkyerɛ no me try quotation say fe do bebe fe na me book na yema na me onshira wate yawe obo ade no onshira amen obo ade insha bebre fando ba mezi aso last one yadobade nasi asem nyina wiye a Christians chapter 12 13 verse number 13 asem nkasen wasi asem na wiye asem ni nyina wiye de ate nyina ne se sto nyankopon na de ne mmara nsam so na ye ni pe nyina se de na ni pase de na ne ye nyina nyankopon de ba te mu so betimi atena se no abokronkron ye abrabo ate wo ho ene nyankopon be gyina so abate mu yes de ye hinta nyina yo sumasio papa boni o bu akonta obadi nshira amen until the name amen sabrin church ba wonche holiness and sanctification holiness and sanctification so ni baba kronkron ye abrabo ene ahotie ana ade bitimi akohia ye jefo ene ye bofo no asem na ba wonche mesra won kronkron se asem ne won tena amen anhwa so amen na mo kra ho ban na nyum fitu bi biara nsem amen so ma sene wate na mintimi mra ketua bi ensa me wie pe start na da ho adi sampa o ye sofo na mu hia mo afro bo ade ne nche ketua bi ensa frame 0242327172 and the screen as medina se no apostle OKOH as no di na man da wono ketua bi ensa opitimi se bi se box na me bank obi ato gloves ahye mensa me nkwa America na me nkwa pai de la ho ye ni ase ni ani ska ni made in Ghana one sponsor me mi oil mi hwe ti bi ni bia metimi dia push work no agitigi so bi so masene mo ma dia nkrofo ne ka no mo ma ne mmam se wo kasam no twodo a unya boafo mo nam ho adi nkyerem se asam no ka no twodo a benya boafo ampa yes anka nhyran kam se wo de ho be boss afode no amadu osefo ne dia tutu nkrofo bi trim no omo nyi mfiri nkrofo ti na satan se ne nyakwa na ne Nyankopɔn twadia mpo ya we ma no emfrase so so be eka no kore no na ya mayu se no kore ma no eso no kore no am ye pagya no kore no mon trase mfam san hyem dem refam e ma ne nsai agimgu ba ne sai o twadia mpo be bisa se wo so ye no kwafo enu ntini pagya no kore no wan so mini amfa nko wa hwe ma na sai enu so bitma ya temu ama tinne no wadom ne ne no nkwaje da so ya sene ketua bi ensa 0242 32 71 72 bitimi bia faso 020 72 11 33 7 020
72 11 33 7 betimi afrɛ me adwetwe nkɔmɔ kitua bi ensa fadom na memenda mintimi mda kwasiara mintimi mra osum ni kwa wiye yenye bi mfanko yetinya betrase akasa first day 2 hours was say ni bi aka ho pa anuanom mu bi mu anti so still crying so mo sansa mo die wo mu afrɛ di wo mu te no so gebre obade nhyɛ ye nyina pastor akasa yo apostle body ya wo nhyira bebre wo nensem pa odi abre adasa odofo body nhyira wo so se waje bre na wahwe dwumadi abedum pempensuyi se wo pese wo ni yen eto na mo wo ni living ya wabusua ebom to na mo Kristo mu a fa number we WhatsApp odin ni baby a wo fa send WhatsApp number we 0244 183399 0244 183399 na yemfa enka membership group no eho bio so pese wo bo wadwade hu dawro bi ewo dwumedi so pese wo ye advert ewo program isu a hot cake se wankasa wonim se de program no tie fa number we na yentwetwe nkomo 0239 50 5147 0239 50 5147 and I say 0244 60 95 45 0244 60 95 45 and I say we WhatsApp so if you want to be friend if you say yeah kasa WhatsApp nso for 0271 39 7906 now also bomodin na be ye advert ewo program yeso na oboade be ye okese boa na enkwagisem entumpon yadamase amen pastor chey bompae ama ye ne atiefo ne ahwefo nyina ne aboafo atiefo ye mompae ajabatampa odin Elohim Yahweh ene asedanka odin oboade nyankopon yada wase wona motumi ne wosra sa amayede ene dwumadi nso abawiye asomdwuma ayeye nka odin yegina wotumi ne wosra so bompa ye jansempa ba ehya wonsa efie biara papa wonsem papa abawuram odim menso aba ajapa odim menso aba ya bompa eja aboafo mo boa ye ma ye ba adwumadi ene nyina hye wawradansa ba bibia okra bi yesika bi firi ba papa de bobo nyankopon nyuma ajapa ye hyira so hye homada aja hyira wo ma agye adwuma abo mo bosem beboa ama wonsempa akoso ajapa hyira wo emo mu nhyira emo mo da Oromze emwa mude bo nyankopon adwumatu omkwamanem no motiam fra wodi meze na japagye om so ya wakwa so oden sempa abahye owradense ajapade ode man no de abra wo ma ya desere de kasense papa dom no foforo na biena de man nimdie ne nyansa wo twonso na abre nyina da watimanya sempa eboro so na chen so papa de abra wo ma okwankyere fo yema ne da ya bompa yi wodi ja TV station sha wonsa ajapaye de ya desere de ne se bedini wo TV station haram papa onsempa papa ekosu TV station sunti ba TV station me krabehwe owudim ajapa yamayenda ba domboy na kan na so boy na sabat yesan beduna masundiem ede wonsempa ebra ma beka se wo obade nyankopon a utumi butumi nyina so wa ye ni payofo ona waye yada wase utumi abutumi nyina so nti agirifo nyanka se amen amen adofo no yada mase se maji brahwe asabne ne wontina amen enhwe wo so amen da bi fidue bi asem ne ko bia no gye am ko fidue amen pedue biara agye asem ne biara no enwosra emfani pedue no no amen ona zia di bizi agirim amen body o hu yembo no to nani mai da bi odi ade no osefo nsa ade o nti o medi hin wo fie o medi hin wo sikasam so o medi hin wo abrabum na de bia do nsa beka bia ntimi nso aba ewo no obade wo agirim adom nti amen amen obade no ntina no hwe wo so wayen nensi yi bye 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 7DS GH TV for God Yahweh and you ebusiafo bi de radio asomdwe echi obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwangisem dwumedi